Ibwega sana mutegeri wa Meru TV anankethi cia mwanya ugoro bana arua tugicokeria nkatho cia mwanya na kundo tutegerete uri tugakwira ibwega iwirigiro bwako nithiritwe uri na weekend endongi na kama kawaida tukwirwa ria Sunday itwithira twina mubango jutu ya rumuri rwa siasa rikana rukwijera ntuku Sunday cionde kwambira thijiri na nusu cio tuko mwanka tha ithano tukomba kutha tukitegera mantu kithumba na tuketha tukitegera mantu mwanya ya tuegie Kenya county ya Meru na Kenya county ingi cionde ira cindene ya Kenya tukona siasa cia Meru siasa cia Kenya cionde citite atia atongeri bara batekurita ngui tukoga batekurita ngui bara bakurita tukoiba kurita ngui nikenda at least tumenya Kenya yetu urayitite na mbere ontuku cionde itwithairwa turi na ageni mwanya kuma ntere mwanya bara bethera bakingwatia kuchanganua mantu jara ja gwita na mbere gisiasa ndene ya nthiguru yetu ya Kenya na kama kawaida tukwena arua ntini ngade studio andi na ageni bako pa maana sana bara bakatutetheria kwanza muno kinya kumenyera mantu jegie education kana kithomo kira kithiritwe kiri na murimo yo mwingi sana rwangirwa kithomo rithiritwe rugite nyero ni mantu ja maingi jara jethirito jagita na mbere na ntukwirwa ri tukwenda gutegera tuona ni mbie kurengi kiri rwangirwa no tukithomo kirethirito gikiri miaka ikirukite kithirito kitina thina na kitina mantu ja maingi muno lakini thai rwangirwa kithomo rukuona ni rithirito rina madina ja maingi sana tugategera jonde na tuonera ja gwita na mbere na wenda kutwatira Facebook ugatwata Meru TV Kenya wenda kutwatira YouTube ugatwata Meru TV Digital na wenda kwithirwa gintumira SMS yeku namba ni 07489891 namba uno wethira ugintumira SMS no undingire ni uthimu na bando no untumire ni ruterene rwa WhatsApp na ngomba kuthira nkiwata SMS ciaku nigenda tweta na mbere kwitha tukiaranira kuringana na rero tuketha tukiaria ntukwena arua kama kawaida ni riturakwa urimbita Jerry Wacheupe na nandi nkamba kwithira ngiukaribisha sana ndene ya mubango ya rumuri rwa siasa ntukwena arua na mbithira nkia kinyai ni bako kanya nikenda baukethia babwira marieto yaku na naraba umite nikenda tweta na mbere kwitha tukiambiria mubango jetu karibuni sana tambiriri na uwe uturiri to yaku na ara umite unibetanga Emos Mweti Muthoiri bumete South Imenti okay nditana secondary school wetwa Kothene ndi secondary school within South Imenti lakini yaboge ta sub county lakini wa kwa kungwa nja wetwa Kathera okay okay thank you karibu sana bwana Amos then doterene rungi twire marito yaku na nara umite ibwega mbere nkwenda kuikia kanya gaka nikenda nkakethia mutegeri wa Meru TV o arathikiritie ndene Meru na ndene Kenya twinde gukethia miungi kabisa oni betagwa Caxton Miungi na oni betha ndi secretary wa NAT ndene Meru na oni secretary wa NAT ndene Meru County na ndene Kenya mbithaira ndi a member of the National Executive Council ko mantu aitha ile wa nationally jarimu mbithaira ndi nyunguni okay mantu aitha kile wa ndene Meru jarimu mbithaira kile unga maira okay bwega na tukare mantu ja maingi oni ntugara mpumete no ntunkarite Meru yonde kumiro jonde ni ku lakini South Imenti ino kutiarirwa okay thank you so much South Imenti ino kutiarirwa owe mu South Imenti kuma South Imenti aya ibwega sana karibuni ndene ya mubango jojo wa rumuri rwa siasa twithire tukiaraniria imwe kwa imwe ni kwithire tukuna mathina ja maingi sana kirirwangirwa education especially miaka imekayithirite tikayithirite ria u for long but na nditonete mantu no kaja gwita jagitonya ndene no kaja gwita gitonya ndene na nikyo gitumiture bukinya na arua nikenda at least umba kwitha tukiaraniria na nikenda tukamenyithia mutegeri wa Meru TV antukunde arari kuna antu botiure biuri bingi sana na njira imwe ya kubakinyila ni jitu ni orugari at least tukaraniria na babu no tuibu expert ya mantu jabo kethira bukiba changanwira one or two things nikenda bamenya ura mantu jetete na mbere kwa hivyo tukiambiriria kile mantu jegie education number 1 kabisa itwithiritwe matera tuonereria kireta thina muno ni mantu jegie ma university funding model ira tuonere ikireta thina sana nonto iri uchinjwa kwa tuika kwina na baba ingi muno bauti waome na wategera na baba ingi bauti waome bara batutiumba na kwa tuika funding model ire kureta thina sana na kwa tuika aciari na ndi baba ingi batumba kuthomethia na baondene ya ma university na gukungi babu bukarija atungiria buri kinya kia meniki na kiri committee toratori kini kuibwa buri thugania funding model na tayumba kwithirwe ikithithirwo nonto irengi yare ombere
itona itaria thina sana nyethera kuiba mbethera ba face thina lakini ti muno yerere yo thai ni mbio zongo consideration ile kutia thithe tu nikenda bombo kinyanira na funding model era vegetarian tambiri na bwana Amos. Thank you very much. Ugategera funding model erere yo mbere manyeta karaga kuria na aria umite bunga ke watwikwa gu qualify wita university ikwari na flat rate ire yareo mwana wonde irariri ni thirikari kuma una ndiko gara kwina room ekoromba basari koromba loan ire kweja no nero na through na nde mantu jare ko juriria na oro approve wa chief na nde bangi bawe ingi bomba kuthoma nto indona nto indomete university through system wewe ukona hinya mutura umete family ne inyerete wa mwinya iba gutigaria tobeza tunini gitora bakwei kereroni bagachokia kereana bao for example gawe na mwana uri day school kona mtu omurira ungirije ithatu inya ithano lakini system wewe yere nandi kete nanjire enjage kumba kumithingatira no nturiro mtu kabo kathimwa ability ira bwene yes andu ko ruo mtu komba kuthiuruka Kenya yonde athime ana bonde ability chauri anu ye Kenya kinyago mantu yetu ya kega magumu on the process ko no ya kega very true ande antu bo poseta muno akido tije ne kithirikare settle for it no ndo bauga eje kaije te gutethia no ke ya kumitegera ni kuonania ija kete umbite kungina acceptability no ndo urende tangathete last week barauga kireana bareti bara qualify te gwita university about 50,000 bara decline yes something that has never happened before ibatura kurega bakai but this one netomete kinya ministry twika concerned so kera mpenda ministry menya system wewe barete te omba ko ndio ikureta thine bakara gwita skuru nto mwana wonde akithoma na kurara te mami genda eta university so ndato akuruka gutwike geta university ndio urekana kutombika so nebwirete gutegero wow thank you so much bwana Caston ugo no twera nithirite no bri kirikamiti na ara nyungune menya na uno iro birua iro naomba gwithira gitwerezera kidogo model yeni mbizongwa igutethia nakyo mwana inchi kana muritoro uronde mburu ira tukuwa noe utetha tu nimbeje iti na ta system wi kumba kumutetheria no ntu nitukona ndi baba ingi yo woibwa bathai batewita skuru kana barete kwitenya skuru no ntu bakona kinya muciari uku pengine atina mbeca cio kurira na njire mwakira ni iratetha ciana kenda bomba kuita na mbere kuthoma ni ukarayaka itigwita mzuri na baba tu kinyiro imbeca yu okay ibwega sana chaupe oni kambuge gicoke kiuri kiu itwiye ndene Kenya mantu yonde agita mbere maka kwetha kwena gintu gita public participation very true public participation ya funding model ya funding university ntamigwa kanora migwa we ntamigwa so ntina antu bakalire the guru kenda be kuona uyu atongi uyu atongi uyu atongi uyu na tutena kithimi kya kuthima utonga bwantu na jora tuye bwega ma mu ana banki bo bakuruka baitonga ibaka ibakuruka nuntu kulingana manto ya pede na jo na baije intibya batithoma mu abatindika igwa no ataga na baitonga ba batindika igwa baingite bainge bothomera Kenya bainge baithomera rongo kwou wataga mwana nchio kawaida uria utwizwe za tindikite na mwana wese kaundari kenda mwana wa kuruka mwe witite naria na wataga ana ba kunenkerwa funding na rino twina group mwanya ate kwenda kwenye siasa ikwithairo kenda muntu ategerwa ina umite kenda omba kunenkerwa mbeca uketha umita gatere kana kinyo kethoro gitonga nukumba kwewa mbeca indi antu babangi batikumba kwewa nuntu wataga ugera ndutuga akuga muchiari okwi mwarimu kana okuga muchiari ku tayari epicent kana mu biashara indi
record wikirithwo yothe ma abiashara baingi bena mbeca nkurukia muntu wandiki kawaida no tu muntu wa kwandiki kawaida middle class baingi babandiki baandiki ngiri 50 kuma ndikurwa mwanka ngiri 50 ri ngiri 50 no keyo tegera kena muntu amba kuthomithia no kwana tumba kuthomithia inkwenda kwa an example ya uni ngeta form 1 randa ikitwe form 1 ndo ndathomera chogoria mwanka yunthe twariaga fees ya 690 mwanka jwa mbere tamu 1 ari 300 tamu 2 ari 300 tamu 3 ari 90 shillings ko twatagenya mwarimu wa kawaida wa primary ura wandika gitakau ariaga musara wa 1490 nyendu ke 1490 mweri umwe akuria fees ya mwaka junde jwa form 1 jwa secondary yonde akuria yonde ana nduke yore ithiri nyoketha wandiki mbese ingana ri wamba kurira mwana iketha secondary ne kurema a university na no twategete itwakena sana nontu urira ndathoma secondary asore bakwe ba university ibo bandete atubeza na bambe atwita mbu imbezire tutigite na to ya kunengerwa na yuju ndatumo sore baba ingi muno baba ala sore bakwa nontu ibe ya bandete bampanya pocket money kwa funding yiri kuna nde it is very discriminative ne bwiri gutewa iketha review yomba kuthithwa review bwiri kuthithwa nikenda mondere bwi gatewa twenda tukarende guru rimwe kinya kugwa ugokira tithina kinya ndurathomya kigerio na akagwa na agacokera nkuona au itugwite itucokere kairi kenda na beto bakomba utetheka no ntumwanka na ndi ikyo kwigua ama brother ugo ana baba ingi almost 40,000 baraugia bateta niki beta batumba kuthiria na nya bathiria bationa ngugi bagatu twacwe ngugi na ngugi kuonera nangi kyo kona baingi ba opera witenya kuthia tiveti no tunandi kwena ready employment okay thank you so much nande tugicokera ruterene rwa secondary na Kenya primary schools akinitsi chithiritwe sina thina sana itweto itonere kumira report ya auditor general ithiritwe ki review manto very shocking nara gukwirikana kwina ghost schools kiuri kia mbere kabisa mbere nya tutonya kiri yopo ndani kabisa ghost schools njire cukuru ka register wate mbere twenda kumenya cukuru ka register wate mbere kabisa nonto ina ghost schools nyingi ikuma na kethra nti wrong no mwanka cukuru ikiregister yeto cukuru na ya recognize na kutuka ni kwa ombete thirikari no mwanka ithire kurukirite system yondere batere registration and all that but ina cukuru ina ndikumira kwa ghost schools na kwina mutaratara yo batere kuthira jukitumirwa igitara cukuru kwenda kuregister ghost school au gwe ghost na ghost igento gite kuona yes thirikari teka kwende mdorore Nairobi uganwe wejaga ntore nande ketha kwina ntu bai kuno ntu Kenya nuye corruption igento very common mtu ete athingate process yonde menya ibeja ikweja ija kwa access lakini kwa access me ateka we mbicha iringa kana uane aritaba kama to ikwe no bono ibathoma school yu iforms iko yurirwa na kwiro gukarika gojo manga ikije Nairobi kuonekana kwina kwenda skuru otara omba kwitha ya nyanya kwina ghost waka kwina mwalimu unge another day arari na issue atwire kwa apply ngugi ate kwandikwa na gwita ngugi BOM ni mwalimu uma areta ageria utonya gwatwikaga kurinjeto until tere kuthingatia kwa TSC ona imbitumite there nae akirinjector andake kinya kwerekanaga ethere na andikirwo mwaka jumwe yuthiri na loan ina kurira loan na tiandiki kwe mturare ya musara joawe na rieto lawe oyo wega guchwangugi wantu atije na biblia ate nandikirwe kurungi uyu kaye muchara na urende na literoni na documents yeah and it is the same thing man no register chukuru tu okugere the extreme corner of vision na kwenda collusion ya nto bare para process era ku bare vinga ku bara ba approve amante jonde yes
yakinyara wa Nairobi na skuru ni kwirwo ere ori na system yonde ni kuonania kuma sub county gwitia na uiva kuonania skuru yo ne register toka thirikari gatuma mbeca but me otege ntukiumba gutura mundu ne gitare nene last year no wonete ire ingi ciona na I think it is Baringo Pokot skuru kiona na yekeba ikiambi mwerega endi munda akejwirigerio tari tobe kutinya kirasi gyaki na skuru yo ne receiver capitation ogera tomba kuga aja kana mpomba kuga thirikari kegwirite gutwika more serious para wa Nairobi gwatwika skuru ni kuwa ni ku register ondorande Kenya wija ina skuru nyingi muno nontu wataga ja report ye barona na ya igoro ya na baba kuthura subject na system we njeru kurerekana kwi skuru ngirinya gutiana barathura ngiri thano in fact ngiri thano te kuona igukara ya kwina skuru nyingi na kinyo hathiuruka ukaya gwi skuru ina ana thate na ina arimu nge na ana magana jairi kiwa athu tena thina ntu arimu itu kwenda bona ngugi lakini kinya tukiona ngugi thirikari na system will make sure skuru ile more established na ikona tekethera ande skuru imwe riuga ile aja achiankene tena ana enge nabo utarande skuru ena ana thate yeketha i primary tomairwa ingiri ngiri mana wana ya ade diticho ora ora inya atumirwa mbecha yu agaturaga na stress antu tengo ikomba kuriteka but turiwa ande ghost schools ili kwero ireo thirikari ne thingate bwega tege ntukiumba kuthithe ka thirikari tikwenda rontu tikwankuri kiurie kimwe ndije na umite ntura yenu lakini ogeta haruga nchobi no rugite wicithite sigwa kurito nyomba nonto nakumenya na ata skuru ye kurengesto na receive mbeca iu na gute kumenya ati mwaka zumu na tiri na no ngabo ko ina ntu ba comply ite utoma mbeca iu pake withdraw they can never be a ghost school utina compliance and ba bengi nima bona miungi ndonere antu amwe kiaririe mantu jengie kuna mbeca ire batere kwithirwa kana ikuoneka iciurite around 117 billion capitation ndesi kuigira batere kuthasiri macukuru na nontu botomete cukuru nyingi kethirwa mwanka thai ndonere kinya ma principals ma teachers bakilalamika na bakiunya cukuru ikaingwa mapema nontu bokwithirwa cukuru itena mbeca ghost schools ni kureceive mbeca meaning kwina cukuru ya uma ire mali itomba kwithirwa ikiwata mbeca ira then mbeca icio tikura 117 billion irithirwa igitana na cukuru hii batere kwithirwa ikithithirwa atia yemeko ya tane mbere ankugo one mbere I'm a member of the county education board na skuru ikiandikithwa atia county ire andikithia ni county education board itwethera twetuma our castle na bau bangi ni kenda bageta ku establish skuru eu ikariete kiandikithwa na eta amereitha bwega ma ni yeke ya giki amagetu ya county education board tugakisha twakurukia ikaandikirwa guti skuru bwiri gwetana arete kurukitwe ni county education board ande tumire ugambe je meko ya tane skuru eu izianene anene baba ministry nante menye ibaiku ibo ene nunti ibo bandispa sambesa ande ko ubekite kiwango kina na mbere njoke kiure kiu ango soke nyuma nini arira twari thaka tutano tuma nyomba ya wa mami tweta thaka cietu nyomba cietu ande mweja iji kumeana ri ya byangi na kore agu ati uragia ende arikia gutanwa akwenda atonya nyomba ngina kairi riu twatama twithaka tukoigwire bebirugi na rimya tware ngora bua tomba kwa thinyira nuntu na ndi tuire tugu tuthongi na ndi twatumana tukagomena guti baba ingi kende iro bigitate we have got a ghost visitor dad una ndia kwe ghost visitor twanenga iro bya tubange bangana bairi kenda turia wenzabu karinganira twatwaringanira tukarara ndikenda muntu anyira that was a ghost visitor atuja na girandi oni barite mantu ya mingi nkeragia mantu
kiuga mbeca itutuma cukuru ing'ani nontu kiri mbeca itumagwo capitation either i secondary either i primary mbeca itumagwo first term itumagwo 50% ya mbeca iria ibwiri kunenkerwa o mwana second term ibwiri itumwa 30% kenda third term ituma 20% riu kiri first term 50% inyetija ito kwenye skuru bakwomba utuma batumanya inya 20% ka 25 ka 30 20 kauria nariku ikanywa miko ya tane aya tuye second term babwiri kuona 30% riu twirigaira na principals berigaira percentage ire ratiye first term ikareta kenda inganirwa na 30% na putithe gutikarau second term ya 30% ire gwiri tumwete kinyayo onde ukuona na ndi nyongo mbuga bagutumenya kinya 20% antu 30% third term antu abatuma 20% ire tigere bombo tumenya 10% ka 15% riu ukona percentage ire yuririte au mbeca nyingi na aciari pa secondary kaba primary abeto skuru beragwa ministry tibwiri gwitu ministry ruga antu batibwiri gwitu ai mbeca nuntu kithomo ikiai ikiotheri itutuma mbeca skuru riu kwetha kwena inya sana principal agitia mbeca nuntu ethere rigirite agacokerwa ai mbeca ira akara marandu marana kwethimie kwena ngui nyingi sa ikendeka skuru na nande principal na thina atitie mbeca nuntu nerigite mbeca ikeja mbeca iri ikurega kweja mwanka jwa mbere jukathira cukuru ene randu thirikari ene randu ra cukuru igwiri kurea nuntu batanike percentage yonthe principal agete akagora mbua tukambira mwanka yu ikagitate ikeja riu enkwenda kuga first mwanka jwa mbere twaringetuma second year twaringetuma third year twaringetuma na nandi mwa itucokiria onde tajero nkatho muno nuntu na neje kugwatana nai mantu ya tutuire kwaria tukiuga mbeca itikwija skuru gute mbeca ikwe skuru nuntu atagande 17 billion itejete skuru ikuoneka skuru ciena thina nyingi sana and 17 billion is not a small amount mbeca nyingi sana na riu skuru nirongekete mantu maingi sana na ukambikithia no kwire thina imwe ile cithete gitonya specifically kwena arimu barandiki mbundi arimu bau nandi bambire kubuta pole pole nuntu batirihwa kwena gintu ya michetho ruterwa primary na secondary watuikana araba bwiri gwita gucetha michetho ekugitwa ana bakanywa babwiri gwita the music babwiri gwita class hizi bakunyirwa arimu babwiri kuri allowance nuntu out of their station ando kona mwalimu enengora 500 kana ngiri na mwalimu na nda gwita korana na kaja na bwiri kwitha kwina kiwango kira bwiri kwitha kinenkairwa uma skuru ndio watu kana ndi principal no mwaka tumere pia kenda ya narimu babe itwaba eteibo athomire tutina mbeca agasema ni narimu babo mo kiongo batithomire nuntu batita ngugi so nuntu gwetu mikiu kwina thina ici nyingi sana ministry ni urete nya principals thina ite kumenya nuntu kira kwa wina mbeca no tina cio na ndu kia gwikana to principal kara ire mbeca thirikari ikiaria ikagwitwa atumire mbeca i skuru tukwenda kuuria thirikari netigoringa campaign na skuru jetu netigoringa campaign na ana betu ana very very important nuntu nya wangu ketho ta thomire ketha korekererwe na ndi mantu tie karata nitukwenda kuga kithomo kia kiambirwe kibaki kiareja free primary education na free secondary education na ndi rito free ite free no twarito thaya cia bakwiro nya bakarea mbeca cia kinya mbeca cia kigerio ibakwiro bakarea mbeca ibatwire kurirwa riu atega mwana ugatura njire na kinga kwari kendagira be kigerio is that kithomo ki free no kwou ikwenda kugira atiri tutikwenda free education ina maraka irito free education ina maraka nundu utenda gwikira gwina maraka nuntu kia bande kwa unanduga free ina ituthingi ina kiraka itukuga aciari tucanukeni na itugwatanireni rira principal kana teacher akwire na thineji itutegereni twitikieni mantu nyana twakara nthiguru yara mbudi chunguzite nikenda tukomba kuona antu babe na thina
117 billion is not a joke. Very true. Twithekire 129 schools ira yari Ngosi schools. I think they were 129 according to Madam Gathungu, Auditor General. Ni wataga 129 schools, skuru hii ote county director gusika. No boba itaito uru county directors no boba itaito. Mantu yethi uru kara ndijogo. No tigo mbeza ji ya na ibopa na right yeguita. Ko biya ikejira ke na baitira. Na ndike urikira tukuria ri. Na sometimes kamperese. Sometimes no the principal gakwira okaigwa skuru kwa wa mbeza. Skuru ngina yo je wa mbeza. To 4 million. So ka 5 million. Tena ikiri sivu mbetse ikuri guita. Na ndi nawe ugacoka ugacokia kai no mwanko obaitire ugacokerie. Obaitire ugacokerie ko Ngosi schools iro turi atiri thirikari ne tumbere no tunije kuthingata manturi ne thingate na ire Kenya mbese yuniriku. I mean ebere skuru yuniriku na iba obakusikajo na inairije kagita kau konthema. Very true. The principal tuigwa kuma sport timbeza tukwimwe kagento gekai aya gwatwa na ingirwa ende muntu yite 17 billion ate kuoneka no mbigwa cheupe kwa uni kwenda kugatiri kinyanda obwirora bakogoro nyabogwa bageta bakithuga no tuneamba nyabogwa kede okwiya nduke muntu pero ala bekogorore ya kolendo to kweta na tomo lakini ndo choko mantu ya kwathurana na uga uyu no gitonga uyu gitonga uyu inkia ote mwana wethera atongi ote mwana wethera athini muciari wethera athini kana atongi lakini bakinya cukuru kirasi-ini yao iko na maya inya mtu atibwirite ku discriminate mwana okwa discriminate no ntu inkwero intongi no ntu taxi wana miungi oro tongi me no gurite taxi nyingi oi mbeto mi bakuwa mulimo mwana okwa roma ngirithano cia kwandikirwo kigerio na wo mbugo urite taxi ya 1 billion nurapa kuthugania ri pengine kiri na thugani jakwa menya na ndio gwakethirwo no tongi at least with that capability ekurira mwana ora menya tika kwirwo wewe cheupe ndio kabarire bate tuinde tulikia taxi yeje ke thirikari oro kuri 1 million 30% yewe te ngirima ya thatu yes mwana no tuchukuru isi tu tuindere ana beta kuka babwirite kwa billion discriminate ora tulite tax tuinde baki nyo kuri ngiri 10 taxi yewe no 30% ngiri 10 tara una ndoni ko mwana atebwirite ku discriminate no turade for example tweta alliance yale ana babe kuba baingabe bankaga ibaitonga nikendere mbese si free funding secondary cia twiga ni kuritwa bate kugurwa no tongi au bare winganene ne atago kugaruka tweta secondary Ndebeta university tweta university ne atago kugaruka na kiwi kyo gutonyithia thina no ntuketha system ire consider ore go consider primary for example woni tuge na ndeo akono wethere ati public primary nkamuyukia thai nkamuikia in Mairoko primary utoya ukauga mwana ora no gitonga kana no mwalimu akaya ngiriera bantu bakoyo the same thing with the secondary school iraja kwenda hii a local day school iraja kwenda ne alliance iraja kwenda imangu thirikari ire ba mbeca bonde omwe kinyoro MP uriku capitation ikiretwa ya ni kwithira tariri imbe tomigo bote ukareka university na ndio gutwira gukari okay kiko kiuri na uno tukuri nandi no tunandu gyotegera kuringana na the facts kwena kinya mantu jegie wrong names kiri machukuru na kuririkana 14 skuru ite coexist 14 siombete kuthuri receive around 16.7 million then skuru ithanthatu ire ite operational kabisa around 89,000 then 13 schools with the wrong names na siomba kuthuri receive around 11 million
kwatuika marito jara jai narora kiri marito yake ministry kana kiri NEMIS tirio rieto riari na ground so kiuria tukoria atiri ina marito ja kuuma I think ina marito ina skulu kwithirwa ikiuma na marito wrong jara yake ministry na riri ground it's not the same name kwenda possibility je mwana yo miungia kugira mtu no ethira athithĩtie cukuru ĩyo ya kũrĩa mbeca possibility ĩngĩ kwĩ cukuru challenges irĩ mixed atuĩkaga ndĩrĩtwa kaga mixed secondary school ĩgakinya amwe ĩkathira ĩgatuĩka girls kana boys nĩkĩo yaimba one cukuru na abiandĩki ĩkaga boys lakini cukuru ĩyo yambĩrĩtie rĩ ĩrĩ mixed wikaja kwethera antu bara bathenjirie cukuru yatuĩka ya single sex batathingatĩra procedure gũchange no kwethera kwĩna mix up rĩu ĩndĩ kĩrĩ ũni nkĩona probability ĩrĩa nene imantu ja ũguo bwana miunga akiuga kwĩna possibility ĩngĩ kwenda kuga rĩmwe cukuru ĩkethira ĩnekeri mbeca na marĩtwa ategwĩtania makosa atĩ manene nontu cukuru yomba kwitha for example ande tuge kwĩna antumire cukuru ya kwenja Thareni andu mtomba kwamandĩkithia Thareni primary school neketwa Thareni DB primary school kana tuge nandi ni CCM school andĩkithio kaitaga mbeta wa CCM onge yake andĩkithia ariganwe CCM ametwa yitwa ende kundi cukuru noe ende marietwa kuna ndege either andu MCK ka CCM or cukuru ya kanisa batu kana batu wikira ya mwire eguo iwiga chinchia rietwa ingi ni my brother ugira ati cukuru ni guchinchia ekethera ari mixed amine ekethera ari ya one sex ether ni girls kana boys lakini ari kulingana watu bakari bakora cukuru ni bwiri guchinchia for example skulu ya primary Kanyakine boys boarding yatawa boys boarding ya KBB mbwa bambitikire ntumejete riu lakini ari no tu bwa kithomo kĩa CBC barambire kuma na rekagita kau ari kuma standard 5 lakini ande barambire kuma grade 1 kenda ba for quality education na ana bonde boys and girls no kuona ndiru yetu anyethe guchinchia mbere ta wa boys lakini ande guchinchia yuyu kuona reba ka batathingatite the right procedure ango ya an example no tuigwa ritu ri mixed so nkutha kigwite na marietu eu tutina thina ka twina thina ko muno ni ngosi schools igiti gwi system manto chinchia marietu no yatonyane kijagwa ngole kuno ritonyane lakini ukethora ni ku receive mbeca 11 million no tukundi ireo so mbeca igeto kiskuru igeta giskuru yu no tukundi ni mwikia tu mbeca jita skuru yu eu tuikio mbua tutena thina yo ibadhingatia ke guchinja marieto no maya ni tumbita kwa mingiri kana Caxton na mami na mbitire murithi na ndiba kaya bakagwa tubita kwa murithi mingi bakaya gwakwa kabange bakaba barenda Caxton mingi ni no umwe kwa una ndi uringana orantu baije mtu na ndi kundi ni mata at least awu menyo clarify non to ni kinyani kuthoganagia non to chukuru ina rieto ra ritereo then it means maybe it receive that money irete batere ko tabura tuje ruterene rwa NHIF ira rari NHIF mbere kuringana na Auditor General still ni bakua mbeca iri kuona ni citharo ikinekanirwa ni thirikari ni around 16.5 billion ira cia spent kana itumiri ni 5.3 billion so kwina around 11.2 billion ititumiri no tukinya we mwarimu na withero wi skuru ana mbere imana skuru barethero bena kandi na kandi izi igatetheri mwana gwita cibitari kinya gitariratua ari skuru na nandi gukwirikana mbeca ici rionekana itumirite kit only 5.3 11.2 billion itikumenyekana ina iri itikumenyekana no wina cio ana baba tagitirwa mbeca iu what happens
manto ya maingi no yethe yo karikau kino kumenya ara tukuga na ndino tukuthugania gintu kia mbere ri ana baretaga cibitari through insurance indona almost every evening tukwana rutha bageta cibitari kana we during the day jake we na case serious ana ibagwita lakini thai me ana eriterwo. Yes. What is happening now? Ndeko mera ndethe orienda menya ritoba batetheirwe ishai batiriti kira kira batirita ire kurari nayo NHIF ara shaya tonyerere gutiro twikiana gutirito nayo no kana iketha ikitwe through muciari lakini te through cukuru na ninte kugwata kiuria giaku bwega ri ni wakwenda kuria mbeca iu nontu ni kwareka ni tumirikite inajitite na batitirita kwa. That's the question ya kwenda ku mbeca iu ni kuoneka itumirikite na batita cibitari ina mbeca ziita. That's the question. To iu mingi ugire migone atani na nande no tukugweta sha baya sha ti alimu ti ana ki uchungwa mingi akenda kwali lakini ni migwete. We have a very big problem with them medical insurance. No to ni sha kinya minete yarimu nonto maya insurance eje tekende to bali mu bali receive quality service no mono nkewe terminate oreta na dewa tweka anko example na uni makayo junde nteta cibitari anto bakwa bareta ende nyuma yakigari wo banteka bande nkeya utweka nkwajwa narwa ndenda gwita ruyo na ndino nto serious ndero antebwirete utumira nkorokie 1500 pa per day 1500 na minute weta watwika nande para bakujukeria advantage utarero consultation fee anga ithimi nande nyambere wambirie kwewa ndawa becha ni rero cia thithia tu cia thira watwika we na case serious kwenda utwika admitted nande au no tutetera na union ndiko menya ko ni ukariu lakini uno ndo dokupeta ingo teta na atongeria bakupeti no ndo baitwira atiri in case ukaya gwita twike stack ndingerai thimo kenda ndingera minute utwika admitted ibo kubatera ukaro no ndo ina baba kumira katika cover insurance na ndike uliki ko twika no mwankori ngiro thimo ikyo uliki tukuria atiri kupeti yarimu baya Emero County twina arimu nkorokie 6,000 tongeri banje sese ndandige takwie 8,000 tomba gutwika nande no mpume ayo kaigwimba jiru nande no mwanka ndingere mutongeri okupeti kenda ntirito na yeye ni insurance ngitaga mbecha exactly every month yes dutifully ija mbecha ile ciakwa ile ikwete kambwire takuringira mwangi kenda ciuma no yani nkwenda gwitaki kulitarira okenda nande kinya hizi ne gwirite gwikwa in such a way that mwalimu ethe na issue na tirito kabe wega batwike gutwika exhausted nero gutwika exhausted lakini te gutwika urero we cover ya 300 otore kuthiurukwa mwaka yuthire in most cases inyato kurigia turite mbecha tuitite mbecha miukoni na ito atunyere mbecha medical allowance ando okay yotega ekinya gwetha medical allowance kwethere ri ngirithana na mwekoro kwa kinya wethere mwalimu na agu ikuyukwa ngiringana ithado cia leo te 10 sha angetonya randa ndi mwalimu ire NHIF paraga thiria ndi 20 yes thaina ndire almost 2,500 wekoro kwa no ethera rire oja chi na de family utegwona in a month negwethene nkanirite 15 kire medical cover yes uchoke weta cibitari wambirie guthithia ate wambiri kurigoro ringethimo kwero ringethimo andikio tukuria ukeja kwithira imbeca ciukari na thina ri ina ciuma gwatwika mutongeria
wa union ya kuringa thimu na ringi ina mbete karetera thina no nturi kwa kwina mwanya jwa menyenye ba kwi civil servant kithiri kwandiki thirikari right rande kana mwanya kuna mwanya jwa civil servant kwina difference nene na difference nene gikabera civil servant baejawa na ile alibu baejawa kapo ina tofauti babu kingu tureta shifto no meabu inde kwandiki twinde twandiki thirikari mwende weta so I expect for example to Kenya county for example antu bara bona bandiki county kwina kandira bagitairwo ni county na mbete iro gitirwo cia insurance imbona kandi yaku kinyo gacho narwo no wite nyaga kani no wite kinyaga ya Karen no cibitari na nene we utitsipatari utumba gwita utonya na uthirwo gitiritwa babu kandi izi ndune no tukinya babu no bokuita the same amount maybe na other civil servants niki no tujenu watuika restricted uwe weta cibitari no mwanko ringe thimu kenda utiritwa na bando kwina cibitari utumba gwita nande kwina difference nene muno te difference kugitwa mbeca hivi tizi mbeca turigitwa imu lakini kile services ira tukweo ureta cibitari overe iminete bakambirie kwina muto na bakarega imwe irerega inya gutiriti buru igakwira tuteri organize gai minete ndera ice amwe kuro kwa cibitari beka cibitari rau oni wetu makongeni etawa mireo pia Catholic ndego gweta minete abaregere ejere kwandimitwa through NHIF na NHIF na ndene kujukia mbeca ile that time nayo kagia mbeca ile ankai na ndizo koria inge kujukia mbeca nyingi uri na taho atweka na nde watweka ngai oni ngatweka unlimited no mwanka mutongerio union yaringe thimu auge save ni muntu na nde ali mubaliuga akwina collusion ubwe mwingo akauga lakini onde areria kupete hivyo kwa lenye watu rakethera kwa kwena onde areria kupete na watu toiba kupete turera tongeria betu bagwire momba kwenda abo gukori undi na nto bara ambe ni frustrate anto bakenda baturingira tono ito gwita nguge twaburingira muntu ande metwa ru menya kura ikagu awe to hospital utuko da inyanya nje muntu no aswene na ndike ikyo kuria mbora inya na ngwetera inkuria atire ne hata watwika no manga turinge thimu kenda muntu ande metwa na murimo ywejaga ile time na inyago watwika irazima ni go confirm ende mwalimu who is better placed the principal kwa menya to ina principal baba inge nkoroki atongere ba union atongere ba union ndio 10 lakini mero ina secondary nkoroki magana jana koguo watwika mtu hakwirwa akinyire orore akwivere isere kenda confirm munene okuno ethire no confirm angaraka na ndino tukwenda kumenya atiri no ntuya kupete twina thina nene muno ntiye na ati nino ntu ntandiyo nae na nati lakini kupete twina thina no ntu kure antu baciekera bari ukatero ibo baugana ndengo ya igu intervene na arorega kuthithia ate urarega kuthikirwa kenda bono ibagwita ngugi lakini kwina ngugi nge era tumba kwa tukenda abatwitera nkorokie yeye no ntweje igwirete Quran seamlessly ntete kanagia no tongeria bora bugwite kwa bwena butemba Quran yani gutweka gwe system gwite Quran ugo teo thank you so much bora Caston bapu na kwa nugo na thina jaigwe tunande we aiwa kupeti ndikwa nati nati mina atia Kenya National Union of Teachers tutemianka kinyaba kupeti mbere tie sie jobe keno thi wa wandami ko tutemianka na ndi yapo konde gukwaria uyu araria Yesu agakura just a minute uni ukiri na ndi akwera tu yero makato cha tu tueleza mantu bera cheupe nkwenda kugwata insurance ure insurance yita ogwe na ngari onge na ngari no gite insurance every year na trasi methuke inde pesa igwita ikeya kuringwa umakotege policy ya insurance kwiri ugatea yomba kwithira kinyethia kuringwa na rogite pesa insurance atari itakawa windscreen itakawa into bi so rimwe twambojuke mantu tutautuga policy ire ikabandikiri
medical insurance ira twi nae ira ari mu bene na rimwe tombo blame kupet ami tombo blame minute ikera thina teo thina ira nene twi na treasury itiririsa mbesa ya medical wa TSC ni ono tune sainite medical cover bia the teachers na the treasury take mbesa ni TSC tumba kuneka minute mbesa nyakwera twamba kwera ombere manonto kinyani kwa ama member incarity alitani na ndawa nto baba ndigara bali bobonde all over the county tiba primary I serve all teachers nonto mbithirite na I'm here in the office yao ya minute iraje uju ndibura kwethera ukari itwetha twina thina na wina ndija policy igugwa na ndija policy anga wakara uju gatumira mbeca hii thina mwe tireti kupeti itireti nati ireti TSC no turabo no bio the teachers ibona ndito ya mutu be kairo na teka na tietherero gateka kupeti therero okugwa oni aliteni bandinga batindinga bateria bandinga kenda nteta na nto babai minute why are you doing this, why are you punishing our teachers because of this and this and this and this batindinga kenda bateria ntutubo bateje konde na ituithe misemo nabo na misemo tuita ku evaluate ngugera buthithitie is it standard kai substandard mwanka nandi na twaithia tukabera na weakness iri no for example mwiye my brother mwalimu ageta no mwaka bambe baringa na confirm kwa no theory with the system ala gukwera ningi this is a problem no tugombo lingo kedana ndukaigwa anga etingitangugi that kind of thing so when we thank bera atiri the first thing mwalimu abwiru tirito taka payslip wachana kugo confirm na ndo tunotaka payslip ko ne mwalimu jaja keja abandai kugo confirm na wethe mwalimu utega mbere mena TSC number na mwalimu tumuyokange na mpwenu ntuno emergency ujangeja keja ai bandai mantu ja kuga mwalimu atibuyo tumira kiwango hiki now batu ituthithetie yakwa nduwe patronati itokarete ndiguru na we censored some hospitals ira tikwe tia besi itara ile kenda ira besa ya mwalimu kenda besa ya withira na itwithire tuna hospitali ziti ndene minute no tupo our report arimo bandete report oni beta kuri hospitali na ntiajitwe kenda bona wa teachers are being treated ndire kwere utudhurukete nyingi nkenyo kaje report ari mu baya baba ntote kwa ko report yo nkadhiuruka hospitali mwanya kenda bona problems ira ari mu bakweja kenda geta ko discuss na to bambe nkimenya specifically hospitali no ina thina twasoka twawathana tugeta no twitano nabo so akwenda kugatiri it is not the duty of any union official atweka ko ringa thimu kenda mwalimu agitabura atritwa mwalimu union ye utetera mwalimu imbia tuma mwalimu are go tritwa that is numburagia na so basically yo bithanki uragia tubabo the bithakaritie imbia tuma mwalimu are ga kwewa equal service na narite bere mantu jonthema na ndi ethe athina ntako hospitali ba teka ba interfiaga ungi ba intervina ungi teka beta hospitali abo boringa hospitali paka wakolika no utwerwa mtona ewe service lakini it is not the duty of the union kuringa report kana mwalimu akitatea i systems imbio tumaira guthingatwa why are we not following the systems na ndo ria bana bo iro beta kuringa hospitali kana bona imbio tumaira mwiro gitatea ya guthingatwa kwa ni ombi ya irau ni bithangite ta irai minute is not 100% because the unions are never involved iturugitera ni teito we get another yes
we have that lakini kwenda umenya rimwe kwe mantu atugairwa for example nyamu ireo ni 15 ni 5 billion ne kwewa miaka ithatu ya 15 billion uteka tuije akituja antu bakenya bamwe ba ibere corrupt teka ndagwano ne bakaya kwenda 10% commission ri 10% ya 15 billion tembe nyingi sana. Lakini it's very unfair. No ntoria mwarimu agenda cibitari akirwa. Yes, very unfair. Ankwenda kuona ndi batu tugete minute kombekanite itwo twithe twinai ingi tugerie ingi kana arimo na antu mingeni nkuthiuruka. Yes. Arimo bari batiri thirikari for example kuga ngare kwethere na insurance ebicaria no ugeta njira no tete ukagwatwa yes nande thirikari ino ntune koveti companies izire itiveti yo ithatu kana inya alafu ikaire keri ikeja kuromba kiri biashara kiri arimo na hakikisha nabo arimo ba employer wano TSC na iko tumona TSC we made a lot of noise bere kyato adege tumasa union kupeti na nati no twalimo bataina na mende ko cover kwa hiyo tuenda basura mende ko cover kenda bakaraja like other employees na la twikire kayanwa ilo TSC tojera ndi gwatwika na ndi niageta usaina contract yum na ndero nguwa atiri bwana mingi ntugore no thuri thai na no tuketera tera gutetaira everyone na utekore gwa tetere ya ne tario yes na ndio leo akarante na kurugwe no ntumpiwa no gukinya mwankego ibere we na o company ithatu ira cia approve it ire go famende ko kaba na rimo bere ichirekerwe cieje skuru ichichi market tie sire umeni yore kaba gitera mbeca ukaya ne kugitera roni mwankasa ko erere nturene ri ugatweka arimo baba kwewa to approve these three insurance companies to offer mental cover to teachers batare kama kwenda no komera uvugo create competition kaba ashinda nabo bathatu very true lakini haja menya kira gakarekire i monopoly mineti yerera nenkaro biashara ite gutinda gustruggle ita guchwa client they honest need to sit there ba negotiate na bari iguru au TSC ko urande wabatenda kumenyera mwalimu na usafa nayo kana atikuthie atikusafa lakini bwana miungekera batu tu members bakupete to complain yao no kuona auto kukala tukiona mtu akibwira rero kaigwa thina ndinge maya kala yakati kwenda solve thina yetu kwenda tukarai owizi asene alewe ari kala yate kwenda solve thina yetu kwenda tukara tukimuringa on tontiwa another thing na ndio kirabu mboto tevi ndo tuinde na alimo bago saba ita kupeto whether na to organize iro misema no na we invite the service providers about vitali we contract to kabwira meya yao onde menya ogo eta ogeta tu diplomate kaino ntule wenga lakini toka twena muchema no yo attende twene antu 500 kana ngiri tokae wakanya tokoigwa sibitari ile to frustrate some of these services would improve angiri with you na ndire no tukotumikiu oni kwenda kuga twina NGM ciarimo na twina NGM ciarimo itwita service provider na mineti itwenda ari arimo batwite na bakuboria kiuria for example in Meru tarikisi ntukuria tukaya twina ndo tuna muzeno wa NGM August ngeta mineti kera beyo soke biure biai biari mo direct why are they not treating teachers why are not they not giving quality service to the teachers kwa on kabeta na kaba tenti yao ni kenya bakondo kitabura beja yo mbema basoke biuria na bajiereze na tukera kinya hospitali ya na thina ya tembele na of course tuna some mission hospitals ya mobeto thina ikagwa itubenda we have got some mission hospital tukwenda kwa hospitali hiyo bia kwa thukiria marietwa ende twina chio
na cio nya cio ngotekaire ga kingi bauga batire agwa mineti tu baikiria mbeca na thina ni otimineti gukwira thina itire carite kwithene karite TSC mbeca TSC kaga mbeca kunekira hii in fact TSC ne randu ne sana na mineti but I'm not the agent te wena wetha juju okay. So now what should be done on to kire nini mwarimu gwira bwana niungire iwe kwitwa kwatuika urirwa utimenya utumira more than 1500 in a day imbio chongwa nataba kama hapo na nini je unonto 1500 ntikuona cibitari kandi menya cibitari weta kwanza cibitari kandi wena kandi bakona mbeca so bakakugita mbeca nyingi nyankurukiora bakangita unipejete na cash ukero ito 1500 cibitari rore no wito atri makinya consultation ingiri na runo kwenda maybe ithimia biwa kugaira na dawa nambi 1500 dina ndekethro ekitete muntu jote na ni mbio cio ngo consideration ile thitha gukienda gutuika muntu na gwikirwa limit ya ntuko 1500 imbio yongo onite kwenda sokia kiure kiwega ma ntigito comprehensive okay ntokwera no ende mbie ne outpatient pesa ile kuikia dawa icio ndema ya outpatient tibiri kurukai tibiri kuruko no tubakona ya kuruka kurukia kago gitabura babwire gutega murimo we bako serious ba kwa debate kendo tritorial bio uri ndene no turasi biteja iriye katero kwiyai ya kuya mbeza bakaithe ya manto sobitantri ituringite nye tumenyera my brother tagweta weta hospitali mwokerwa kwenda wajarimu ndaje kwenda wajarimu turingite tuma bakagwa ndawa jarimu kwenda wajai riu nandi na twaringe tuma twire ni ndawa jarimu na yabo wangi niriku utenda wajarimu tinda wajarimu ntutio baba yitwe wathiri tue iu kwou kinyajo itwaritie na nyamwire we kombrandi alimu yakabate thongi yakabale antwaro class that is what we have been fighting for okay wow ando wa minge kira tukwenda kwa amplify tugitha igwe gitiri itogoma ya kuongera michana na bantu jange jamanya ndegu atogoma ndithirikari ni direte na weke ro ya gutandire si issue ya medical issue nego frustrate alimu and the teachers are suffering ndaro mbomi you can very seriously nyana ro geta no ntugo tura michema ni ntugo ibwari na imbiye ko jango ko we nayo na ndigi nyoke ari ari kana jau ori kane ero biari mono tu ke yo ko tu te kuringere ine bingo ko oni iko kugatiri ari mwibo bambekete mu account na iko kuyangita ngugichiai chiarimu ikuyangita ngugichiarimu no tu tura ya mwarimu nyandi ya thingana agwe ndingere baba ingi na ndabwiri mwe kwa ntinga mbere mama mwarimu mpenda introduce oni de mwarimu uma utaweka thire yange thanko mami nkathikirwa mwarimu akuga ntimwirane utuko kati utuko mbera afisi yakwa ni aria ukomba kongwatira mpombe so manto yaku so manto yaku atokiaria yaja kwena yange ya maingi ya affect arimu kwe no tukona arimu betito like second class citizens. For example, my brother akwiraje uju ogeto bisine TSC Nairobi wala irwa ndikisene utetekirwo to yande na ringo wala ndikisene aje uju kendo ne kanira yi wandike tumantu twakwa yo ne kaniria kenda person uro consult case yeku aringirwa dimu kutonya ndene tutonya ndene why ubisine ya TSC na wata inge jo ndema mantu balekero batu ande bageta kujereza male employee to sasa mo vesi usira to kwenda yi si andreso tuena problem zingi sana ya alimu nyera taka nkuigwa taje uju about pension alimu beto baba retire muntu athirinya mwanka atiri agakua atirinya pension why na turuga mwalimu retire ketha atinenkerwa atithi atiri pension ne tambere kuria kwa mweri ira kuikuwa ya mweri mwaka ria kagitate mwaka ria akona pension yewe those are the issues here tunazo nyingi sana ya alimu na no ntu kuona alimu wena thine nyingi and we are trying to address them
Arimu ukiariri mantu ja arimu bandi tukuona arimu ikuthirite kwina thina katika handship allowances nara kukwirwo na allowance ni bateri kuritwa ikere tubateri kuritwa ni mantu jara rikoti ni kuona koti nembere kuthirwa kana thirikari nembere kuthirwa kiromia temporarily ni nirera ryo ja ku allowances sombe kuthirwa kia reviewed itukuona kwina county nyingi muno imwe citiome iria ikwirikana nandi itibatere kwirikio na handship allowances na olele county huu ukona yenyewe ina ni batere kana ni mugo batere kwa ina thina so ni bibi utuma benda kuruta mbeche hii na tukiolelia ni ma antuba ibethera ba konto na gukumu bakwenda mbeche hii sana isida wiki batetheria hanse kikio kimbuge mantu yani handship allowance itokena sana nuntu koti ni rungikire na nada tubondi bakorewa handship allowance buge yatwe kere report no twetagwa report ya CBA kenda CBA gitakwandikwa ni mwaka yume basirani na twikena kenda itakwarirwa onya report ya kwanda ikite meru ndawete tugwiri kuongerwa handship iria zitene meru no ntwataga for example utererwa bure rwa Kenya Laikipia ira miake yankeni sukuru ya utero Laikipia de atani bakorewa handship allowance na bairara meru ende meru itukorewa Rwanda no rumwe ukeyotega meru timau na nyuki ntwende na Laikipia ntu bakorewa na itau ni bene bakorewa handship allowance ukore mtu we na nyuki ya urari na handship iri kwa kuona no meru ati ugitatea ati kuona tuje rutero ngirwe turwa meru stiru turwa bure baba nkene na isiolo ne kurewa bamiru batiurewa tuje rutero rungirwa na tuli imenti north kana imenti south ka century imenti baba nkene adaraka rutero bogaiti daraka ne kurewa inde bamiru batiugitatea twete muitone sukuru ye muitone no to bampio wenda yandikite report undauga antuba unyabo ngo pena handship yo muthemba no to kwenda gwita kuthomithia no mpio na gitite atia instant yaba consider areas yu baronia kaba baite na baita areas ingi twigwitwa kwa batu twarama kite sana and we were actually itwabangite kuthithia mugomo yo kuwa no to brothers ba kuthange kabena au no twije na ndis kurujiro na ile ano to ngobe gwitwa handship ikyo gituma staffing yithire sawa ikere gwitwa no gontu gukunthema kinya bara letano ba yitu bakona ndawa ya kunywa batona ndawa skuru gontu gutona arimu na mbuge wamburi na mbesa igwita kwenda otikire kwina kantu kange twigitwe no tutika do ministry twigwa ati inya antu banjeshi ibagiteri byakorea yes ibaritere subsidy bagitirwa mbesira betha bakire ya byakorea yes ko thika tha yugenda kura ko mbesa ire inaigwita tierero ikabwithia the important project iriku ndene kia twina important project ibiri gwithigita bena tutikuona njira icio important project yetu tugigo ntutote gwitira njira neu etete cibitari etete kuthuguma etete mantu yangi njira ikathondekwo tuga no isa sawa kwa idio nero mbuge atiri batu twitore ogoti gwetu bubwiro tugwira gwetu mekaira bwega very true ibubwiro kwitha gwetu mekaira bwega no getande guruja rongo tiringetuma actually kuje tax wa ye most high tax group ya Kenya lakini batiringetuma ntibona ogoti bwao buritana ogoti bo butegwita mikona yato kwa kinya twingo ogoti bo bwetu tugwita twenda butekethe bwe bakuringa campaign puede bwa utethia mwananchi wa Kenya. Thank you. Wewe tayari kwenda kuongera kenda mbia watu kwena issue walimu boka wakiora especially bo wala baitana sciences alimu bambera bateko era wali oyeta cibitari nacio ro utindo kundania panando yinto paratabu igumeru na kurewa risk allowance yani mwalimu wa science urogundiro as a few percent na all those other things wate kurewa risk allowance kuonania mwalimu risk ya mwalimu ni riku I believe there is more risk in dealing with a few percent than dealing with panando ntera wanasi abandira na panando
na makasi na nde atuga thirikari ĩĩ nĩ tuĩke fair kĩ muntu wothe na kĩrĩa gĩtũma rĩmwe igua bakiuga baite kinya handshake allowance maya muntu ũrĩa ũngĩtake kwĩthĩra indirect ũrĩa ũrĩ Garissa na harĩa we obici ĩrĩa akaraa ĩte handshake Yes. no muntu ũrĩa thondeki atĩ meya kwĩna thĩna ende muntu ũrĩa ũrĩ Garissa kana Isiolo the extreme corner harĩ mwarimũ harĩ ntũũra-inĩ Arimũ bakara mashinani. arimũ bakara mashinani Yes. now we know Thĩna real handshake ĩrĩ na ndĩ muntu aliuma Nairobi ja kũrũke bamiunge baba na antu bange bara bakundiru na arimũ mwanka ntũũra-inĩ arege bera bamwikie one handshake ũyũ yongwa na ndau for example ethera ni Isiolo gwĩkĩrwo rami rami yekĩrwo kereta rũji no rami yekĩrwo gekamata riũa na so many other things atwĩka baba econsider untu bumwe aki but there are so many handshake kinya kwĩthĩra muntu gatega inya arimũ baba ingi baitana baumire ona anya betano kinya gwetha ũtikĩrĩ nje kuĩtĩte gũntwande ũkenda ũbachwĩra mbeca no handshake so teachers need to be considered na antu baba thirikari-inĩ ibatige kuga thirikari bagũcĩvĩra mbeca menya we nĩwandĩki aja Ibo bagwisevera. ũrĩa ũkwandĩkĩte atĩ wĩrĩte gũsave mũcara jwaku ari antu rĩu ũkuga ndite handshake gũsave mũcara jwaku gũsave jo inditrete ngugi jo iteringũ abwĩrĩte gũchwa mbeca nyingĩ etha itaxi akomba kũrĩia bwega areba bakũrĩwa Okay, thank you. Nontu nkukua tukiro tuje break ndenda bonchokeri kiuri kimwaki kiri mantu jegie teachers nikenda tumba kwita break tukichoka tuchokera na mantu jangi nandi. Number one, ikuura kuna crisis ya arimu. Inkuona bakiwa kuna crisis ya around 100,000 teachers. Na kwa tuika kinya kuringana na uthuthuria kana uchunguni bura burathithitwe igukoneka around 1600 schools are currently operating without labs kana batena laboratories and all that imbizo chongo chutuma kuthira kwina shortage nene ya arimu na arimu baingi muno bara bathomete warimu baingi muno na bara batena ngui ni wengi sana lakini mbiyo utuma gutwika no gwitoka tima skuru na ndikethira mwarimu tu for example abatere kuthira na ana maybe 30 in a class watrima mwarimu aina na 40 kana 60 kana 50 mini kana gitumi no to skuru irete na arimu bakongana imbibyo to mwarimu betro baina shortage nene o ndene ya maskuru na iboto na anto baba ingi bathiretie warimu na bakwenda ngombe So kiwanza okay. Igwe munene okay ugo munene number 1 shortage nyuma ya no ntu anto batekwandiko thirikari yandika arimũ ĩthithĩtie atĩ ĩthimberete ĩgetera na cukuru no ikonene meyotere population ĩkũnyie ahũĩro igwe census ndantinye ĩkathithio 2029 ũkaigua tũkuongera kairĩo milioni 10 na bau barĩtwo cukuru ire andĩ gwĩ cukuru imwe ciĩna ana babaingĩ na batigũthithia atĩ batena arimu bakongana kuri inge ire o inini muno ciombe ntekwenda kuuga uguo ende we skuru na ndewe for example geta we skuru na ana 30 inge 30 ikinya ketha imwana omwe form 1 unge form 2 unge form 3 unge form 4 akaritana no arimu bara baitana na magana jairi though it is not a major problem but it would be an issue but the nere anene thirikari tekwenda kwandika arimu they concentrate on so many other things bakorerwe kwandika arimu bakorerwa na ino bakongereka skuru na bakorerwa na bakongereka skuru okay ina kia kongera kwa kasta oni mbitikire mbere se kidogo mbuge twina thina na TSC TSC is supposed to be an independent commission.
independent commission ya titi utonyerwa lakini ande TSC ni ragire independence yo nonto gitumkwa ni ragire independence yo okwana ande barandika arimu MP basoka bakanenkerwa arimu kana baya kwandika okona MP athirukite abaru gakandika na rĩrĩa MP akanenkerwa kanyaga kwandika arimu one akandika muntu ũrĩa mũkampĩnaĩra kana andĩkĩra relative owe twĩna inya group ingi bagwetana rungu bakendia baruga yeah nokauga baruga nĩ kwendia 450,000 na no mwarimu kwenderwa lakini rĩrĩa TSC thingatĩte mũtaratara bwega ma TSC ketha ni interview ciathithwa ituye pa county na ndikwithe yandiki na twamewe ko bakuruka ndene county u na marieto ya kambo au twamewe ko bakuruka na kuma bote baru wengi wiri kweja endi na ndi TSC ni tunye independence yo ni atongeria basiasa okay na nyabwe ngo nonete matu eno taja nturene okona mwarimu arikitie college 2014 atigi akaandikwa mwarimu wa 2018 Oni kimantu ya junior school teachers. Kuna mwalimu wathomithagia certain secondary school. Ari wa BOM. Mwalimu wa athomithia muritu athiria form 4. Ari wa BOM. Muritu wa ta university athiria athomera walimu. Muritu wa aandikwa permanent. Mwalimu wa BOM ari ndalegia kwandikwa na andika ari junior school. Withu ni mwalimu arigwa atathomithite muritu asoke andikwe mbere yewe na asoke yagitabura it is very demoralizing very kwa ikyo ntukuga atiri TSC nyene tige kwaga Anthony kuthiri interview kwaga Anthony no ntibo botiri ni antu na baba TSC nambari bageta kinda tambisi yao batimenya tuthigete TSC namba bo batigere na kanya kaandika na tuona bo tutigere kabotire mwambika iri so TSC na thirikari baburi kumenya ni arimu bo panishi kagita karimu ba mbere college bauma ba primary bakauma ba mabakitu na university bakauma ba Kenyatta bakiuma ba post skulu bete kuthomithia andi nje ketha bate post on directly TSC ni buri kumenya TSC na mbaito ya na arimu ba andiki ba batandiki ala konya konora anyway ni Kenya baro magu kinyamwira yao bakeba post ano nuntunya interview ri ni mbio tuita kuthi imbibo thia interview kairi na already they are qualified in the colleges iba qualified na ba certificate imbi interview ingebeta kuthithia no batwire kuita again bathia makosa ati mtu akaandikirwa kwao mtu aandikwa kwao oh yeah my brother na ndia gurete mwekoro umitetigania andiko tigania lakini mtu kibandiki umitetigania kinyake jajo kwao mkwene atandikirwo achogutigania achogutigania batigania bagwe na gurirwa na umire kwai ukonwa mwalimu atiwa furutite nandi so policy mwe wikirwa na ite andiki TSC wa gutakatero akarandiguru bakabuka na bombo kenya MPs no MP na kwenda kwa antu bakwe bandiki tukwenda kwa mwalimu na andikwa kathomithie ni wea atu coka gacoka indi ambite kwandikwa ukatweberie thina ya unemployment yo yes and then mwinga wetamenya what happens emphasize kitu menya mtoro andika wa TSC yongwa rere tangaza interview weta kuthithia ura irathitha mbere uretaga ara ngugiri lakini ura wetere kugura baruga no ntukarite ari igwara kwenda na ndo kethera skuru imwe ciena arimu inge itena bono nto system ere MP ukwandika kwe mwera mbikia ere kwandika ndo mu campaign era me ategwikia na gutithongi weta uge wikwere akwina town ere kuonwa ni kunena nene kwa una ndiri in extreme areas ikaga arimu abo muthia na ndike kithomo ndo uga atwitite kumo issue inge tucumbulite bwana miunge ne promotions kota kabopo arimu bata promoter kinya formula ere gutumero atwe ko leja Meru county ina o arimu ngiri nyanya weta icio ro county wethire na magana jana na we tungiria and opportunity ile kuna nkanero cia promotion ile thera inganene akongwa ethire Meru county ero arimu magana jana jaina nde ira thitha
ucoke withire renge yerwe magana jairi na ndo tara proportion alimu babe job group eu kiri ciuru ukaya kwithira ba ciuru mtura kwathira ni thi skuru bande kwa tuko imwenwe etere mbere kumono unlike Meru no ntuna gore twanya tukai na alimu bojuri au so we would like to request TSC ne consider ratio and proportion. Boteka rume koiro county chionde chihagairo antu magana jairi. Ibatega we county je na antu bangana. On top of that, ibatega kinyegi tare mtu atonyere in service. Itegereje gukareka umunga kuga mwana na kwandikwa mbere mwalimu urai. Wa muthomithagia. Na ndikinya na hage promotion. Kwi mwalimu ko mwana ukuthoma akeja kwa principal kana ndi teacher warimu aba mwitana no ntigo kwa kwina utina system ikuthingatirwa ikumenyeka bwega no ntu umingo kwigwa ke uri interview ndani ndora irenge twende kuthithia interview mingi TSC erembera ndoka Meru school thaijiri ndaroka Meru school interview era kuthithi twa ndio ugari etoraku kaera mbetawa mosi mweti witana school iriku leta kibande wena miaka engana Thogete miaka engana we mukaka we ntumuru pate kone tra nkero umara interview kuthira kire interview we detail batene au lakini me formality ena ndete utukuneo minga kura yatire ibuize mtoyo imoka ibuize ntumuru ibuize itanete miaka engana ona bo eta bo haraka database yeru uri utitindite kunogia arimu batinda wita photocopy na kwija na gutumira ngarama is it not very easy to promote ko atuika yora public service yithage why whether we idea after 3 years wa promote na wa thithia some course they recognize lakini TSC kinyoka kathoma ndina mwalimu urambira tai deputy principal wa skuru ntekwenda kugweta na PhD ambira etire interview bamuria no kwire indirect tugwenda yani watwika nandi nyare no thomere kithomo hagitwikire gitumira gukwaras no ntwira inyaga bakweni kare njoko thoma uri ta interview no ntwina PhD na uri deputy na uri possible wo interview director na degree ene amberie gukwaraze kuguraye no gwire indirector to ku interview so unfortunate au kwenda kambe betikire ngwete kitogo mbuge mema ntujaritani itwithite twina yo njarene na yo kwa promotion TSC ya thukire promotion kumara ya sentirie nyamwira guidelines ya promotion muntu mbere kwenda gintu gitagwa na ndetagwa CPG career progression guidelines na mbere twatumaira schemes of service scheme of service wathire miaka ithatu you qualify to for promotion career progression ni kama baruga ya kwena youth ingatu aje uju mama bate kwenda kwandika muntu bali bwo consider how many people in that grade na ndikenda mpeza ugitabura ko na nduko na ntuba ukarero so ke recommendation yetu ke ikija utewa bitikire soke nyuma my brother nonto okupeti nditiko official kupeti undu nati na ndo official nati soke nyuma kwika gita nati ya thuki na tikuthuka kumetho ya TSC nonto ikorwa thirikari ikorwa TSC na ndi baita membership yonde mababa baita membership lura watwikire bageto saina CBA basainire na tieteo kupeti sainire no blame officials ba kupeti no turabetire kwariria no tunatieteo no tipa kwenda babika favor no tunatieteo na ndi nio CPG yekirwe na tiregete na ndi atuma kwage na stagnation increase children so iro watu na ndetu rekirie nandi
CBA tugite kwenda CCP nyiri twakendeswo kwa karia progression ngari hamape ni racokire ira ituro nandi so nandi ateni tukuthugania baithira kagita kana bakabe promoter batitha bagitite ate na i promotion you my brother atauga kwio money is changing hands kenda rimo promoter kuona mwalimu my brother ada ikana kanyume yoga promote ka promote kana kanyume na atigwa I forgot a teacher genye mwero ke bakti ya na kwa awati 100% no mwe atuma wa 100% inde ata promote ro akogitata atakuruka shwari kabwenda mbingi mundu akogwata hii 100% kulingana na marking scheme yenu na ta na otike araura kabwenda athiri ate so TSC ina weaknesses nyingi na nyetha ntikwenda tuika quoted ndajojo ndene national TV no ntingo tetera Meru na Meru county yetu na yakwa ndene Meru tutena commissioner wa TSC no ataka commissioners baba umete wontu tekwenda kuweta nawe no antogo promoter baba ingi nyetha ntikwenda kwerezera nara kwena commissioners now ino antogo promoter baba ingi kuna ndo kona promotions is skewed tuanze na wantu bali na twaringe tuma batwira tutu konzina to baba onto kuko tukereza kaire nguruki andika ngi muthiburu thank you no impero tete break turachokera ndio tuweta kau okay ibwega sana mutakeri wa Vero TV na nkatha cia mwanya no tubokita nambere kwithira uri na battery kana tachokera tuketha twata SMS ciaku na kinya kiurie kiaku kira wina kio kwenda kuuria nene bana withira ukimborie gukurukira 07489891 inamba indene screen yaku no kumiona ukomba kwithira ukimboria kana ukimboria kiurie kwenda kuboria ngakora ibwega no tubokita nambere kwithira ukirania na battery kana gutero Facebook Vero TV Kenya na gutero YouTube Vero TV Digital komba kwithira ukirania na battery gachokera kagita gatekura ya ukomba kwithira ukimaruka mitambo Nerure ibwise Kimero kiugire atiri umeba muntu monecio na ningi gura uga atiri utembizie etiri jo ni bwinde tachokaniri mathuganio twaranirie tugitwira ntaira mathina ya gisiasa jara jarumiririte kaunti je ya Tharaka watanira nani Njeri wa Cheupe kire mubango jorumuri irwa siasa imoko emo kumaja Coolmont Hotel ira irikathwana kaunti je ya Tharaka ni Jumapili ya tariki 27 mweri jojo mugwanja ugakurukirwa
Mwega sana mutegeri wa Meru TV, karibu ringite na mbere kwithirwa tukiaraniria na twara nkwirire na ndi nkethirwa nkiruguria line ciakwa cia thimu kethirwa nukwenda kwithirwa kiuria kiria atongeri bara ndi na pontu kwena rua namba ni 0748918901 ukomba kwithirwa kimburi kiuria kiu kana kethira ni SMS ukwenda kwithirwa kintumira bado ugantumira na SMS kana na namba weu bando rutero Facebook no wite na mbere kumbandikira SMS yaku kiri Meru TV Kenya na cio kethirwa nkiwata nikenda tuketa na mbere kwithirwa tukiaraniria kwa hivyo tukitaka nontu inkwenda twithira tukita mantuni jangi kuiko kwenda kuongera kanini tu then tumbe kwithira tukita ruterene rungi. Thank you. Ndenda kuga atiri promotion iri ikoya kwere mwikuya at the wrong timing uketha mwalimu nandi twetete mindi time around 25 June mwalimu alicivire baruge promotion tariki 20 na ali retire tariki 30 kwira witoga deputy witoga principal maya it is not kiumia kimwe na kiumia kiu kwira witoga kimwe ana Benjamin Dita kwa hivyo kiumia na mindi time ugo yite ku retire na tukoria tukaerwa job group we kamutethia kire pension lakini apart from pension wae nene no bwirite ku enjoy package ira itanagia no nene no kaya wakanyo baritangugi ukonwa womba kunderiwa na ndine tukuria atiri for example na no mbile wen kunenga wa school nda active yake ethatu de deputy de principal de bate kunde aiba kuona de qualified ende ntukwira interview ekeja pau gente qualified bo promote nditongo gere ntoira gwita yake ethatu so when they are not paying me for that I am qualified and I am doing the work very well. Ende nabero bande. Utike. Na ndio ntie wangu genga thithia interview mbiro kugwa interview. Ende ngugenda ite miaka ithatu. Ande no tukuona kwina ni fairness. Atulira tongeria betu baraba thuri kuma MP kuma governors kuma senator. Iba twara area bamenye batu tuli alimu twina thina. Thank you. Ndi tukona alimu bena something to smile about ni nyuma yao kwithira bakiro bakongelwa mishara 29.5%. Imanto alimu betherete bakithira kwa kagita kanene lakini thaika manto jeje mbete kwithira yekinyanira na ndi baburi bwebu baire ibukona wowe mutheteri wa alimu na wowe mwalimu na ukienda agitikia kuita kufeta kinyagwe no kuona yaka na ndi arimu babati kwithira bakianirwo ni mushara jo barongerero kana still ibo kuibo yaka yutiani kana jutira kinyanira jo batere arimu mya ore gweta 29% kanene amo lakini isprende to myake ngana ina isprende to myake ina kwa bomba kwithira mwaka baba inge mtu amgeri ongirie egwitiria tax bracket ingi sichoke kithirikari chonde lakini kuona bakiwa tu for example mwalimu ro kuria mushara jo andegura area 223,000 ikomba kwithira ikitikinya around 29,000 within miaka te kasi ke jaro July ande ru kuiga kinya 29,000 ne ukionga ero ngirie mwe mwaka juju kanini ngirie mwe mwaka jujungi kinya kuthira miaka inya depreciation ya value mbecha utekekera igio tethagia so turiwe we got our own deal na ndente ko arimo bate satisfied oi tukuona mingi bageretio tata lakini what is not what we expected to get non to que allowance uterongero uteo buru ntitore expected commute allowance kongero ntitore expected house allowance kongero bara bena kandi she possible kongere lakini hii itera tongero dai to riuga union ki negotiate renge non to nande bo ibura korukire iba negotiate kinya allowances and fortunately union ikaraja itega basic salary yake non to neo bagitairo percentage ere 1.8 kana 2% ya basic salary takere union lakini nande allowance utiko geta no nande to kwenda union
cikomba gututetera na igatuthikira na twithe twina atongeria baba bakathithia ate batuthikira na ya Kuppet thina ya twina national ya twina atongeria bakurukirie retirement inji kwa aba kuona thirikari ke bathithiritie favor kwithira bari na ndetha ya chairman wa Kuppet ri chairman wa Kuppet ni MP wa thirikari women representative tumweta agenda secretary ni wa Birianga wa Bungoma we menya kiri jaga muchara yo union na kora yo MP yo milioni ingi na ndinya tweteta bathu tukiwa twinoke ate gubona na no kuigwa na kuruba kurukithite retirement kwa inyana ibathirire cukuru kaba kuenjoy bathu twirira na ndino tukwira atongeria bara be county no ntigo beta kuthura bau bari iguru they are failing us ntugo beta kija kwaretwo policies itego favor arimu bagetekaniria acio na ya Kuppet Meru county iri na thina nene no ntaba kumburemana uriwe secretary akwire chairman akwire treasurer akwire nure ungi endi ikarata foto cethera nontu ugetanja ukaigwa mukuru na mwekuru baekwira tutikera na inya tutiara na iria endi ana ibo ciaro antu o mwaka utendo erinje ndio janja no tutaigwa bakurigano betete seina cheki baita mbeca baseina mbeca bagaita comfortably baumara bakinya ome ne ondo aciambairia ari tubira arimu nya tukiringa kura twithere twina ume na tutegete tuka evaluate ngugira muntu aratwitire na batige gutega handouts on tuthina yo karaja ka kinya cia arimu igutonyithwa handouts ya ile cia the ordinary politics mwarimu natege representation nontu mutongeria ya miungaja nateka arimu bakwirigira abakirarami aba ambassador turenda representation ukaya twa kuthura miaka ena etano tikwaria mwaka yo muthia wambirie gutwira nure ungi ura twe thina iyo nontu you are employed to talk kinya ya thirikari tikukuthikira aria narua kwaria ruju kwaria uke ntuko imwe hakuthikira kinya batugwitana skuru we mwitana narua rimwe bamwe bakagwata zero utiuga ante ja kirasi ruju nontu naragwatire zero egoro baga cheupe kambuge siasa yako tofauti na jiawe he is out I am in kou onandika mbarire mantu CBA ke muthikirio uti mwarimu CBA imina collective bargaining agreement na riu kwina vyama biria kwina Kuppet na kwina nati so tukwikoya tukara imbi nati iretagia imbi Kuppet iretagia kena tukinyira una ri twejiraje uju nontu ke negotiation jonde it is give and take yes wogo itete giki na imbitete giki tuli angiriaje uju so mbitikire bari mantu anati ntere mantu Kuppet mbuge batu turetete into bina menja nontu ke misara batu turugite kwithira kwina 60% salary increment o candas to allowances jina 30% increment kintu kiki kia menje turugite tukwenda promotion tuita CPG twikira career progression guidelines ingi turekirite o ni mantu ya mwarimu ku exit ngugine ku exit ngugine ata era tukuga mwarimu na jitwe na kwenda ku retire on medical grounds ura kwithera ukari mwarimu ari agwa mieri 6 ategwita ngugine ari full salary mieri 3 acoka akariwa half salary kuma au mwarimu nanda akariganira kabisa kinya piro ni agaituguru na ndi batu turapendekezete ke mantu yo jonde mwarimu kinyethe akariwa mieri 3 ajitwe mieri 3 ari we nusu salary ogwenye ingi nyethe ateta ngugine mwarimu agaitwa ndene piro
no tutie situ yo murungu yura mwalimu no abwe na agacoka acoka ngugine as it was mwalimu aende kinyagu atweka kwa ajua mieri yewe kenda mwalimu kara exeta ngugine pate kuria tha mwalimu akagua ketha akona treatment kana nyake ya kugua kwitulenda kwa manto jau now kimisara nikuwa na percentage ya ongeri my brother ukwira aje na kinya allowance no tukwe tweterete the correct report no tunandea tena yo ne mindi ingite za kiraritani no tutwapendekeza allowance siu ne yo kakayumba kwa jongeri 20% allowances ila twapendekeza thate ya 20% no kwigwa uturogete career progression itaitwo CPG itaitwo igeye nekiri so akone kiba utwi itukuga buyavungindi na rero korwa thirikari mwana kuringa igara musaringire igaro yiroma antu banywa thirikari na ndu gwita kintu kiyo ukarigo ru twasainite another CBA yari na ni monetary maternity aritani bambiro tudokia wetu ira twasaina 6 CBA nonto otikingia aritani bona ake paternity leave yongeri paternity leave na yetu era twasaina 6 CBA twaberetere nika okagita na kagita kai la inande twena monetary na nani monetary na aritani babwiri kuona atiri we are trying no turato kona tuga something is better than nothing. Very true. La woneteka ntu kidogo nyoke thikangana urija wale wonyiro kwa mpongera. Wale wonyiro kwa mpongera. No taka simbie turasaina ndi ne 2025 to 2029. It's a miankena. Na every year kwena gintu gitokiongera. Every year gintu gitokiongera. Tugitosa inenge nayo irekethere kumana ndi 2030 to 2034. Kwa rimwe na wonete gintu nuga something is better than nothing. Na rira tani bongete gantu aka itukuibwega. Kintu kya tukuga ki untu it was not enough. It was not enough. Na wala wansire mwalimu abwiri kuona ri na makagitero cio kendo bako benefit nkuruki. Kwenda gantu kange kaleo na itwira tukiuga nyeta kweta ya kwena allowances tukuone bwiri kwira imo bere agwa twina deputy head teacher kwa deputy principal kwira ateo awi kwa school agwatira for some time principal nga kweja au twikare principal akweja na wala twiro wete mieri 3 akweja akufika principal akweja kurekerwa wena ndina allowance iriko ando tunego Samson allowance no tuiro gitete ate no tuiro kariti otinenko allowance unyagwangwa ukebe at least no konenko allowance yo kariti kwena gintu risk allowance our teachers iba deal na very very dangerous chemicals joke ya gwetikiro imwe chiachio kijekerera ngozi okuka kabisa alitani bali iba bwiri kulewa hii risk allowance ndiburi komena okurukira omagwa wa wita wena bekurukaira mwitori na twana tulio risk allowance na itubu tutaka risk allowance igwikutheka riatia kwani toka mbotu commute allowance ya twikete 10% for a very long time ndiburi kongongero no tunarija maguta ijagwitia kwou niburi kwithereo na matatu jaitithio gurikire ro kugitate oro gwita matatu yes Ibwega sana kuna mtukumbira alitwa Bibi Murigia kamera helo letwa Kimathi Gatsunde Junior antegete Nuru TV ndio kubwa kamera faida sana na wao viongozi vile wanaeleza shinda zinazowakumba ama zinazokumba sekta ya elimu akawao wanafaa wapewe viti wahudumie wa Kenya kwa sababu wanaelewa kiini cha mashinda ya elimu. Ndio maana tuna support Honorable Caston Nyingi atuwakilishe kwenye Senate 2027 ndio asaidie hii sekta yetu ya walimu ambayo ataweza kuleta mjadala kwa Senate ya kusaidia wanafunzi, walimu na wasasi kwa ujumla.
Thank you so much mtu gwitwa Dick Mwirigi, then kwina Faith Gishuru kona agitwira watching, then Cowboy News akatwira hapo pale, Faith Nkunja akatwira hapo pamoja na sisi, mtu gwitwa MC Viska ako na sisi, mtoto Salome akambira napenda vile hao viongozi wanaongea, akaua I wish serikali ingewasikiza kwa sababu kama vile Miunge anasema kama wanatetea hizo vitu zote then serikali isikie na TEC walimu wanaweza kuwa wanasaidika. Thank you so much. Then kuna mtu unaitwa Joseph akambira wacheupe vile mwalimu Amos anasema ni ukweli. Walimu tuko na shinda mingi sana. Sisi ni kama tulisaulika, hatuna chetu. Ibweka sana. Then kuna mtu ngwe kumbira tugeterio lakini akambira tuko pamoja sana na akambira walimu wanatritiwa ni kama si watu kama wale wengine, sijui tuliwakosea wapi na wanajua sisi ndio wafunza wote. Hapo ni president. Asante sana. Yeah, thank you so much. Nambara kutoka kintu mna semezi yako mudhikiria mutegeri na mudhikiri wa Dira FM namba ni 0798418901 kwamba kutoka kintu mna semezi yako na kinyo kutoka kindingira dimo na wote nambara kutoka kindingira dimo yako na ndito kenda tutumaruka rutene roto chokele siasa kidogo bwana mingi kuna nukulomba kitekeseleta dunia leo na bwana Amos no ikuona na kuromba giteke organizing secretary kiri Kupet na ndio tukona mbabiri na umbiri wa mweneno aradia mingi abiri na uwe no ndre kidogo tu kodeka moja ukitweresera ngugi cia organizing secretary kiri ya matike Kupet Tekera nkorwera nguge organizing secretary nene one ko disseminate information agakikisha information ira union yekwenda ikinyera ntu ekaba kinyera bonde. Number 2 union yekwenda mantu jabanga nutuge baina mishemani na katibu secretary ya mingera ndi mtu munene Kandere gita organizing secretary ngugio ageta kubangania kuhakikisha venue is prepared na kuhakikisha every teacher is aware, and that is one problem we noted unibugere ndali mantu ya Kupet antu kule gita wakinyere watu ikaje muchemano yo organize na NGM je ukiwa Miunge akiuga lakini yeto a few people na mbesa tuigito tu inde ile gufandi union ende bageta bakagana uwe tanto 50 urongeta eta urongeta 50 kaya kwa andikira alimu ngirinyanya baya bakwiri beje ni antu o magana jana oninke ya gutweka organizing secretary kwa atweka mushemero yo organize yo kwenda alimu bonde I will make sure bakugwata information yo yonde twenda issue jenge to weta BBF Value Benevolent Fund na unkothioro ka skuru urethera alimu baba ingi batije nyambe seire babwirite gukirem na batije no babwirite kwira barusete genda bakirem. So I will make sure that information egukinya in every staff room kenda watwika we na mwalimu ule briefed akamenya nkeja kurusi mwekuru mwana father in law mother in law my father or my mother kana nyao ningwa ngeta family kwa imbwirite kuthithia ate okay. So that is the major work. Apart from that, bakinya na ndero nduri ntethuri yake mbanga na yemanto ya kiama nimbwirete ku represent alimu na aba kwenda kwa alimu yo ntonde ya ndende ntethuri lakini manke nduri mbere yanke ala ya no authority je Miunge kwa alimu era ntonkera na ndende na rumwe gukinyera information ni nyingi era ntego kinyera rais ndi the aspirant nkethera nkiwa turathithiri uju tuthithiri uju na kinya oro ke ari guru yakwa no mtuni nkona na gwita stray nkaronga bamwire tutitithiti antu bwe. Thank you so much. Bwana mingi uwana kuromba giteke seneta Dene County ya Meru indi na inkuona urugami na kiama KPNU no umbe kuthiro gitweresera kidogo ni mbizi utumanande uenda kuthiro kiuma na rode na withiro gitonya kiri politics wega cheupe bere inkwenda kuga it is true inkwenda
akari wa Meru County banconsider na banthura mwankene 2027 mwankana ni twiteka campaign irambiria na ndi twagita kumenyithia antu kagita kareo na mbuge kwena gintu gitagwo experience itenda gwa thoko wetagwo mbenderia experience itirombagwa experience itiandagwa uo gaketha ya slowly by slowly no tugwetu mkeu oni mbirite nkarite aritani kuma kagita gaka nene sana na banthura nyeri secretary wao ndathurwa ndi chairman wa Eastern Region ndathurwa ndi spokesman wao wa Eastern Region yeu na bacoka bona still nkuboitira ngugi njaga ndaiko mwanka national nuntu bangugire njaga mithera nkibaitaira na onde mutongerinya kanisene bita kanisene PCA ama church elder kinyabo ngono mithera nkibaitaira na ndarinya chairman wa kanisa ndi munene ou no ndathurinde chairman wa Boys and Girls Brigade in East Africa kwa no batongete no toba kwa kubaringa hii otoba kwa kubaringa ndiguru toya kirutero siasa mbuge nataka kuringira campaign our current senator na ugita karomba gitikia ngavana na itukwigwe nyami uo ati kwiba kugana nengero gitia CS na ndigitikia ale kwari akuronke banke binga ikare kweteka woja so kagita kauna ndigitikia da ke wazi gitira kinai gitira kina mtu nikwenda ugeni kwenda kurunga makyo na tigiti ya PNU ngisapota ngavana munya na wenu ntu na kuromba naye nwe patilindo kwa na patilinda betana ya naye betana ya senator we betana ya MP zo kera warunga mio na for example ro yina ndi turabangita kuthiuruka ndene na matiani lakini potiria na twatiria ukwenda maya tumetotiria twatiririe nuntu twabangite kuthiuruka tukwembere kwira state wa tukambirie isiuru twariria ntu baisiuru tucoke twije Meru County untu wa twariria ntu untu twaruire twamaruire twabarire twije tucoka je uyu makutano ga 10 tubaririe riu nuntu wa mantu ya karikire saba nurikana kuri na supermarket imwe tu Meru ethirwa uyu na abiashara babanjwa kari babange bena batathia biashara bwega na bamwe baire from handi to mouth kara kuthuguma ikwagwita kuria na batathia biashara kagita kau konde tuona batu tukaya kuthiuruka kairi ngunsire ikwija kiomba kwiyikeja kuvandarize into bya antu betu kairi antu babange no bandi guruka iri bakwende bare mwakwende nugwa kadha nurikana baga ntu no Meru nurikana saba yale nzu batatu njuma ina wokinya kwaenda wintu kya gitagwa fear of the unknown kadha no Meru ukamenya we baba mutindo gategate ayo barigwa kwa antu bejite bomete mugutano bagetera bakaga boria kaire bamutugana baumete bwai bagitimbine betera bakaura bagitimbine baka arete baumete bwa koromone baititie so wantu bayingai biashara riu twende kwega tugiurukite kai na ngunzi twende gwikira antu bwa ankuruki na ikyo twagira atiri tutithiuruka atutiire kuthiuruka nuntu ria tukathiuruka for example atu benya gintu kairi bakatumena kaira gutwenda kwa botwendete kwithire na ndaba ututhura twauga tubere twatiria nuntu ria tubendete na patirinda wetu na itiri statement na uga tuutiria nuntu bwetu mikiu na riu twabangite bwega ma weta tukira antu mantu yetu na bakiona itugonginya sura na ndipo bangite kuija kaire kana we are ito consult na antu betu nuntu no mwaka mantu yambe ya orere utenda kuyari mantu ya kariu nuntu no mwaka mwaka ya tukona thirikari kunenkanira enough security kiri into bietu bitikeje kwinyangwa tutikwenda tonga kwa Meru kwinyangwa na ibutu yite ukaria thank you so much katujukirimo emotu igura bakuga hello Meru TV hello
Okay, sawa sawa, nkona thimu yawe ikumba kwithwa igituika agachokera kaire. Kwina mutukumbira teachers who served in Northeastern who are not locals were neglected and promotions even with qualifications and valid documents, and the union never represented them. Atembelete nyirito yawe arua arimu bara baritango gina Northeastern na bara batari locals bakuma ruterero rebethero bakitianirwa igita rya kwathithagwa promotions kinyethri bari na qualifications na document mbega, lakini akawa union itombere kwithirwa ke bari represent nonso kiau buge utiwenda wa message asecha hands riu antu bandika mantu ibataga apakajiethia abotaga quota system riu antu abataga antu baba kobaitira ngugi no bambirio otega antu baba ao baumite no oyo kuankiwa kairi ba utonyera bakauga antu betu kinya kwandika bakauga antu betu so nuntu no mpibe no antu abataga mumiru ura winare uria aithomithia na bao baitaga mumiru ura wino atibwirio promote antu bao. So batu turingetuma nenda mwalimu wa amenye turingetuma na ituganya by next year promotions ikithithwa bagategera mateta yo tutetete. Okay, thank you so much. Hello Meru TV. Hello. Hey. Wacha upe? Yo. Omugeni bwe na mutongorio. Ikwega itu? Ndikuria atiri. Oturirie mutongorio atiri. Ureko no ntunde na bairi. Nduririe mutongorio uyu gajanitie na Matiang'i. Kajo to unde muri atiri. Matiang'i nande nejete miru no itukuiwa na kwenda gite kya raisi. I manifesto mavi na jo muno yara yagogiria mwananchi wa kawaida na gira batu tumba kumwerera kura tuli amiru. Sawa sawa. Haya, ibwega sana akethirwa agikuchokeria kiuria kiu bwana Caston Miungi kiuria giaku. Anchoki. Mbuge ratwayete na Matiang'i kambere Matiang'i tekara araita manifesto ewe lakini kwina istole muntu ethere kimuthingata itutega Matiang'i rira akarite igerio gutare awamba Matiang'i TV yo kuona kwari na mugomo sana antu baregete bate kwenda since TV ya ndinjito na arunga magumu ko mantu ethere na jone ethere na man na kinya icho thema Matiang'i nethera aina stand ke mantu era erigite na mantu era ugite yakathithwa actually tumuikwita na michuki kwou twenda antu bamiru beja babona nandi clearly kagaita manifesto ewe ageta kiuga nandi antu bamiru batetheka atia nundu nya antu bamiru no batethike nigerio kurega kwiwa antu bamiru no batethekire ni digital TV yetu kuona nandi antu bamiru batethekire mantu jau antu bamiru kwina wamba pa mauku bwareo mauku ya ikwe skuru antu bana ba koriundi na mbukusera narungi kabagwa mauku ya seprawa kumbai source yake ya skuru antu bamiru no ba benefitire kono tutikana kinyara ku benefit iro twenda thiuruka na Matiang'i tikaro kya maga PNU tutamya kya makawe enda ketha ikimereria matake ndorunga make uri gaturega na ndeke uri kiu keto kwenda kutukochiurie muno kwa custom no to itoneta opposition bondi bejite amo lakini opposition bara antu bara baingi bena tiama biao na ndeke uri kira wananchi bakuchiurie ni atiri ni munene uriku kendo kinyukira munene umwe kiri ciama bira bionde bijite amo bi opposition bawa kethari Matiang'i jo najukie bau bangi batigana ne gitikiu kio president bwega inkwenda kuga atiri opposition ne watene ende muntu gakwendia i sera jiawe na lea wakinya ki negotiation lea twakinya iko negotiate methene twariria muntu no rugwa woyite naye kuruka kwa budget policy kuruka kwa budget akura ingano na kuruka kwa budget ngano na no ikinya ntwana tukagwa ikura ikaringwa na baba ketha bakiringa oni ntithe andeo kiama ya kwetha ki represented ni gavana Munya kiama ya DCP ketha ki represented ni
Mheshimiwa Gachagua kiama kia Wiper kia ki represented Kalonzo kia Ngilu kia Martha Karua kireo kia Wamaro kireo biama bibyo bietekaniria ile bagaita mtu umwe na ndi no tukathiurukia tukiuga noi compromise candidate wetu to the opposition. Okay. Thank you so much. Kwa yantu kwenda mwarimu Kinyaũ withirwo gitwira kiri siasa Kinyaũ nya thaitse kupeti kuringa wi musiasa na kumenya ngi gwite na mbere na umbe kuthirwo gitwira pengine kiri utongeri bura twina bo kiri county na kinya kiri national government kithira kiaku kuringana na opinion yaku ro gikaria ate number 1 itukona manja yethirite je trend sana anene betu bakiwa antu igarada mauru bangi bakawa no it should kill bangi bakawa iku mobile iku numona yani kuratha mauru ti kura mtu numona ku slow down atigeta kuthira kirire mantu ya maingi antu ba Gen Z tukona ibora ibaba ingi sana ana ba Gen Z na kila bakura iro ni kuthetera kichio na ndio wo Kinyaũ ukarija mutongeri ari urona yaka ana baba batere kuthira bakiria kana baba bakaya angiwa sitio na njira bakumenya the best kana ikubati kuthira kwina dialogue of which dialogue ni gupingwa Venerere o yende ndi kuri. Ana bale watala abambiritie. Everything was very peaceful. To veta street ine na dimu. Na tari na interview vingi vya. Yeah. Omba kuwe were destructive. Actually the first day was very successful. I think akula nto baonere ntenda kuwa no. Bona bakongeni momentum na bangeni fame. Manya Thiguruju ile karachi asa benda gutwika ibo batongeretie biri. Geto miwinya tweja naja nara batibwirite tonyera kire arimu. No bakwenda gutwika ibo bakwandikana. Na ndia siasa bakona ana bari bakongeni fame na ibo kera bomba kweja kurale mbiendi mu siasa no mwanga ikwegere kuvurwa. Na ndene okwiwa ngunzi. Ntokorwa ke atoma bera ija makutano supermarket ile aje ijere mwe ezwe yenge tiwari utakubona kwina uceba yutekwereka nanto ana bare hera ikuia bayire torewa ni yako no baiketi interview kana barampara ari gutwikire gwatu mangi ando ukona ingunzi koretwo kenda isabotanji ngogeji but utera bomba kwethera kobui kuga muntu aratha yakinya no fiu akerwa arata kuguru as long as risasi nesi fiaturiero tera sime gwatithania kuguru ando muntu arata karimbe agwero nande ko kuhimwa kari oro kuhimwa kari nde ya uto kari nande thimera kuguru getete yamba kumwati oro kuthimeri kuguru ikagwatonge samwe yakana kana kuigwa kana arathika wa skuru kakona TV gakari nyomba tandeu kana kali ni atiere kukari actually most of a good number of people were fallen victims to these things bomba go inya batale maandamano very true na ora tuije askari betu bakaya kwa wakati edoro arandiru nabo bomba go arasira yemo okay watu twiromba kwethre oni kwethre kwina amani na ana vetu bakuga ya leaderless ya partyless but at the end of the day mago kaya kwina aikogwirira kwa kwina samonda okay thank you so much eno to issue chao nya isi kwenda kwa Andres wale tuge nande president kana whoever wants agwitikiria guri kwenda kwa Andres issue chao umundu yu Andres with X ageta X ansokie yangu cheupe mbuge kwenda soka nyuma kidogo mbugo geta kirekanirona bara tuigo bae na bari bathuri sana mwankara beje kwewana na ikeno kyao kyeje bakwewa ana na kwa kintu kya umba kwa mtu wake na imwana kiya munyanto murume akagura na akaga mwana atigwa kenete mwekuru akagura akaya kwaga mwana atithe na peace riu ndendo tege mtu utwire kariu akenerete mwana
mwana we nandi akujiarwa akumuthomia nontu baingi baba bathomete baba tena ngugi nandi bo guta jenzi indi wirwe akuragwa ugategera woragwa tegere tho mwana uria kana muciari urendete mwana we one minister umwe auga shoot to kill onge aguo karatha gura thei indi urokora we mwana ukura wendete no kwirwa gitwatia no kuga u ena mwana we endete seriously ubu kuga waku arathwe kuguru ena mwana endete ubu kuga arathwe akue ena mwana we endete na coincidence romba kuthenya na baba aba bathome bendete kuringa baba bendete batuthomera ndine Kenya baithomera i baithomera nthiku kwenda tuthiriria na betu kethe ana baba kauga bakuia cero tukuga ni 17 billion ito tumeiba iko bakarathwa maguru nyabongo wewe boy that is 17 billion ana bau betu tuendete bare guthoma ri na bambire kwingwa skuru na bare gorirwa mbeza ri tutumeno uyite nyabongo bakarathwa i barathwa maguru jau ko ankwenda kuwa statement iwe ritrwe statement itithongi statement thongi na actually president no baugire u na bwarigwa akauga atiri I did not mean this ntu tukwana na ndeke ke social media ndwimbo yiti nyingi yantu bagita naye na kaungo barathi risasi ya mugu mutukwana irio no menye social media kaza kayo cheupe e communicate ni atumire oba mathurwa kagita kau kwa social media tukamejukia tuga Gen Z ni ana betu bathomete baga ngugi bakurigara imbietu mantu bamesiusi mbeza na bakiona iko gitatia mwaka bambiyo ko compare kuringe bakiwa nya etombo na wote pano ntikwenda gweta muno kou ankwenda kugatiri atongeria betu mto wala mtu akanengerwo atongeria nethire na uwazi ana baba kwenda kwa ngugi mbeza netige gwitagua kenda bande kwa ngugi barenda kuona weta ora qualified nugu kwandikwa yes okay nandi antu no tikoragwite dialogue kinya leaders barabe ki government progrite dialogue ikatede mantu jazo ndeka tindo inkona na tukona no president no gire aka na ba tinarwa lakini na ndagwire akethro akiongera ngugi kire ayuthi baraba kuruta ngugi climate works project au dai berita kuo ana ngiri 20 au akongela ngugi wiki ngiri 40 by next month au baba kuruta ngugi kire affordable housing ibarari 300,000 akongela bakinye 600,000 so au uni njire moja kwethirwa akiangui ayuthi bandi kenda barekana na nguiji chimandamano do you think nguiji akuga kuongera ikethiro igitetheria na baba tigana na mandamano jara betrito benajo ancho kiambuga atiri rimwe twathinga to president akuga antu bara ate kuga bagite gwikenda wera kwandikwa u ona ara ringi demonstration ya mbere muntu akigwa acoka kwina doctor ya na Gen Z nuntu atena ngugi ageta kugitata riu daktari no geta kwa kanyomba shwari daktari no geta kamata kagoto kenda kanyomba dentist no geta kwa kanyomba ko nyetha itukuga rande bara bakaewa ninga ugira antu bara batinai batina profession baba batithomete ni profession bo gwita gwakwa nao akikwina professionals na ndiketha gakuga atiri mkweja na rutha ministry ni andike antu ba ministry no tu ministry ga konzi ketha ni education ga consider professionals baba arimu ketha ni tugana ni any other different ministries ike yuka different professions antu wero bombo to absorbed ke waka ke bakandikwa antu baba tinai batina skills bo bageta kwandikwa no ate kuiba baleta thina utibu kuiba baleta thina no ntugeta ria demonstration ni antu athomete different professions na bagai baga ngugi yes ko thika nigerie I think it was 1970 what was it 78 or 79 ria thirikari yaugire renda kwandika 10% in every ministry 10% in every ministry randu ataka yari mibandiki baba wingi sana kagita kau ibandiki baba wingi sana na ndio watu ka 10% kana kwa every ministry bas watu ya dhiria huu lakini
rimwe tuga Kenya tina mbeca lakini wamba kwa mbeca mbeca tu kwa hiyo yura gutu kwingi sana ikaura igetekera antu bakai antu bakara bale makwandika. Yes. Okay. Mbi another thing. Mwanangu ile mwoku wa kero bakwandiko. Tengo ge sustainable. For example na njere yetu ya niwe ketha ina nyaki. Wandiko chenga nyaki na aru ri kware wa magana jana. Uyu geta guchengana. Teja yeje ugo wijo gatutangasira aja naru. Uyu rio. Next year murungu ya wikite moyo rio. 20 years rito rio. Ije guchenga nyaki. Kana kwegera njira. Rio every day. No. Unge miunge akuri. Antu bau akuga ibakiriete tangu giuri ciandika yuthi. Kwe mwana wao witaci. Nontu ana baba tika batithomete. Wewe na ndigiri. Wewe gachenge nyeki. Wa wewe yeke ena ndigiri yo. Ndio turabuka muona agicenge nyeki. Nyeki. No kuona yuthi ya baba bara ya bakangane bana barathoma na bochukuru imu. No. Okuria mantu ya dialogue. Ana wewe koligera sana. Baluga they are leaderless. They are tribeless. Kinya sometimes they are even faceless. Yes, they are. In fact, they are faceless. Kwa hiyo kimantu etha kwena era bagwiri kuya na ntiba gwa baleria na x-ray. Why don't you president rabwiria ba ari abona mutambo yo X. Twitter yu na bwiri kwa ari abo. Na ale moro control. Ombo control tuko tumwe bamwe batetonya Kenya mwire yu. Nile kebe twike open bari. Nonto atari abakenya aki. Akaria yuthi baba la America bakenya. Bonde mabethebo control kenda igo maoni jai. Jai neiga maoni jao. Na bathikira menye biba kugera. Na yarakomba kuthithia thithie. Na wacokia uga bobo tumbeka. Yes. Lakini kitu kingine wiki aziranga atire. No tukinya kalonzo tonera akiwa baba teko na dialogue. Na nye yuthi bateko na dialogue yu kira kireo ni president ojurie kana thingatire katiba ya 2020 constitution ya 2010 na kwikirikira na ndiki kujira gikoria thai kuringana na mitandao ithithetwe uri ari ontu mitandao no kejirwa kwenu wachokio nto kejirwa kwenu nyanja kinya kwenu nja kana thengu gene na rori ukathingato ukakindi na poka no kaptol or something na ndiba ruri kinya dialogue yegetanirwa kx turimenya na it trap ye kibatu tweta tu crex to ya mantu jetu umarau ukaigwa na ndi rojo cheupe akowirwe kwawe mero ngania akowirwe kwawe mero no tunandi kwiyito bua kuringana na mantu jare jonde yethiri tujetendeka no tugonka muturari nyethire mitandaone ukaigwa rware akugwatwa urongi ukaigwa akuragwa je mwarimu woragirwe Ojwang akuwa kwa maandamano ni kitu tu aliandika kwa mitandao lakini airiro mwaka kwa wenja na thai atotoro bwawe na ndina kwa tuka yuthi ba ukira muno kinya tumira social media thai kwithira bakiarania na antu bano ntu iba ukira consequences ira tiomba kuningata baadaye onika bugatiri onika miungi kinya ningwa ntenda dialogue ontu tu dialogue nyingi antu bethombia rithe mbaki bakanengerwa imanja bya mbesa banengerwa bakira itona tatongera binge benda kwiritora bakira kirio temenya lakini kwa through X one ukere through X rumekanu kwaria no already na no ntu tukonde munya abductions ikwithere kuna kuraga wantu innocent ndenda kwira youth agency atri bugakira soldier on na ntu mkubira soldier on ndukembae ikirwiro urugo no kenda yenga mucunku ibainge bakwite na bejo kinyangu na ndi nyabongo bakaigwa gwa baba inge bombuga bo bakwite ibo bakaya kenda batuma watho buthinga tokatiwa yo muthinga twendenei ya Kenya bwega na kwire ondira tongeire maandamano na risasi ndageri risasi ne gwa kuguru gwakwa ja uyu ntongerite teni ki maandamano na nkwenda kuga atiri
kinyera ntarathirwe ni research era kugurwa ari uriri na twari Meru Polytechnic indikana bwega na twagoma turaritani nontu tuona kuretani bamwe betu bayukitu betu kuthirwa training ba na tukiwa training yetu ngino ndo nego interfere na matu ya maingi indi athia ndi baina duwe jukia bamwe na yetu etete gwita bau beno no tuitekiritwo gatiba tubaita riu ru twathire guo na research era thirwe gwira kugurwa na wakwa ja uyu lakini ntarathwa na tarathwa ngi tinga machozi yake ndaririte muno na mantu jeta mbere lakini na yatwena na yonya yakareka na andu baba ino bengo bonthema twana to achieve objective yetu kou ikwenda kuwa kinya Gen Z so jaon kinya tunga tukaya tu gusangaira ki X nya tunga tukona jamu ya thuki na tuge u nuntu ana bano go twina bonja ugate ana betu bainja yetu na ibo twire nyanja yetu bututhire u baba bututhire u bwega bututhire u na nuntu nyende ure tini kwero tini kwathana baba kwire babiri kumenya nuntu bamwe barenda Equity bati kwenda magendo gikwaja na ngugi bati kwenda wantu benu bati kwenda mantu tribalism mantu bati kwenda barenda tukaraja achunku wathithia unwitirite ayo ujuna no gwitirite bwega na ilo nthiguru karungama ba uthu nyimbo gweta Burkina Faso ndio tumabakutio nyago kajuri na nde kwenda kuga atongeja wa tuthurite no twina ma MP ma senator na everyone no kuma MCA utendo batije kera yuthie kwenda lakini bate kwenda kwera utongeja bora bora we the truth no tu ngaga kwera itwaringa gitumaga le ausingile bere ta no ta ke mulitingo we onda te kwenda lakini ya community and ko twega go gwetwa public participation ya thithe go public participation doctor okerwa ugwe cheupe weze abana baije bakarari batito wetabo gasaina marieto ande kinya Nairobi ile onania constituency tuga for example era itiganya west netikiritie South netikiritie Central netikiritie and the truth is on the ground antu ibaragete ontugu ende atongeje wetu ariuga bura bukwendegai nare lakini okabera angundi number of them batetekiria without naming names like could it be kinyago kaba instilled fear nade kinya tonete kinya tongerio bau kinya ba MP baraba kwaria tura MP umo orairwe nontu baku boka shift thirikari na kinya bangi tonete pamwe bakigwata bakarara ndene nambi no gwithirwo kinya kaba ukira pengine kuthira bakia na taba ukira na baba bali kamba bate ukira urawe no gwa nani menya urawe no gwa nani urawe kamba ate ukira ike tumugwa ndi kinya baba nara Nyanza bake tuwenge ndona Karuma akiuga utento kingi kimureo ya kuria thirikari ro taringirite kura bana bamiringirite kura beteta bana baira niki no ntaba mbere guteta wewe ngugite gwite bwega nandi faina wewe bathikanire iteme mbirong tumie it is wrong tutaka opposition ni gwirite gutoja thirikari lakini baraia bakauga aje itokoswa beturi are ndariria Mount Kenya onte tongana ndire gachagwe impicho anto bambiria kwari kinja turi watu kugita nguo tutonya utoro iboko MP betu bo bare ambiri nandi bora Caston tugicoka rutere rwa blame game ikuthire tokona blame game inene sana katika thirikari na opposition nyingine maandamano ja urito ati opposition bado thirikari ne kwa ya guns we yakire opposition nabo thirikari ne ka opposition
nio kinyezwe kwa ya guns kenda maandamano ja kutuika ja kuthukiria thirikari rito. For example, itonete Gachagua na araugite deputy president Kithure Kindiki no mbete kwithirwa akiria around 60 million kiri guns kenda bomba ku cause chaos kiri igitara maandamano. Na tutomba kuthithia batu turi nini tukomba kuthe tukithithia blame game hizi na tukenda kumenya the source. Yongo ma kwina the source as much as tukua ngunzi ni ino sithiro ni ni ukuma tutukomenya but kwina the source maandamano yake enda jethiro ja reo na ngunzi siona kanyeka kwayo akenda bomba kuthe wakiingilia maandamano ja kwina cause maandamano ja. What can we do kenda tuthire blame game hizi twenio bwega ambari ya Mumiru Mumiru wetu baimenti baua mutigania ugatiri kawa kwira imenti kendo one wembie muria eno ntoya nayo jo akero karogi akarireo muimenti akamuonera ansa amwire itha kararogirwo kakara karire atia mbugo tumarogi yari tigania gwe that is on a right note lakini Gachagua omba kwethena private information tuteneyo thirikari omba kwethena private information tutenayo so blame game we muntu akuyaga mwanki rutere rwawe lakini baria be rutero Gachagua ariuga atiri ciaithirwe business yantu bara bafanda Gachagua iyo yedete kithuragwa imbi tumabeta bathure na batithie ketha niwe maguna ciaithirwa na yaithwa guntu kungi no ndiba kwana mtu mwene maguna cimbuga no fandai Gachagua bathirikari no bakauga ri Gachagua swete antu bae bana antu baba te support Gachagua andi au komenya ukweli rahisi sana no tu twamenya baba twire tukamenya no right na no wrong my brother tukairona ndi baba kwale bakagwa tule andu lakini njeo na yethe itumeneka tutigitite atia so ukweli bukamenya ka stilo na ndo bathie tu ibaiku kwau ni ndenda kwira mutu yampenda gwitira Kenya itwenda nini demonstration yakwa ibathi gata example ya alimu ratu yatwithagia demonstration tutwira twiswa gantu betu bongwa ugakinya nduke muntu kathithia u plakansi ukathoma no tu demonstration yake mbere ni uthome gintu kukire mbio information yo ge plakand niyo tukwende pasi kinyira muntu na ithia gukinya basi nyoka no information ro kwira wa gugitata au kinyithia na tukawa tukeja kairi riu twakinya maingi ma iro mantu jeta so nimpera kuga atiri thirikari nenenkanire security kethe demonstration kuthia wakaya banenkanite enough security kendo twiko tugakinya nduke muntu nuntunya muntu ina nduke wenyu ngo na kwenda ukarua na nya wengo raiti gutetero nya wengo no nduke ne thaiji kwou nimbura ntu bakenya atiri bugetikirwa kuganwa pueja kura atano nyakwe indi nkwire kinya kagita gachungu ikwari na ntu beta wa collaborators nuntu Mumiru no atombo taurarie to collaborator abeta kaborio akaborio ni antu babeta bakaria na chungu basoka baka information na bagaikiria i nandi nyana ndi kwina antu abau bamwe bajiethete ba kithirikari na baina bangi baina ibaba gikemantu kithirikari so itutige ni kwenda ni antu betu twitire ni amwe tumenye turendia tukareti intu bietu muntu ro ithiyo nyomba for example ya Mwea na city antu bamiru bonde no barungamana twagura into no twije gicukiro gietu tumete Nairobi ka tumete miru karungamo muntu ro tinto yite bya muntu ibiashara bagitete atia indiete nyangirwe nuntu bwa siasa ite kwigita atia ite kwereka na le mondi kanora moyo wire siasa baya maisha baya kutu Kenya tule ya Kenya itubwiri kwera tukiendana na tugathinga siasa ziekorwa no tonga bwetu nuntu dene Kenya antu babajikene ya biashara ni antu baiku na Somali na kagita ka mbere urende kwera mwe kwete demonstration akara yinto byawe na ndi nyageta akariti into bya bire nyangwi bange kenda bogo no kwenyangia
kenda mbure mweja bakwambiria kuiria bongwa so inkwenda tugige siasa itwebanire siasa no tonga bwetu nontu ndiguru gitongerwe ile antubana mbere makwina gitonga ikende ka kirutongeria kwina technocrats batugeza ba PS na baba bangi bena mu directors baba na u ibakwenda kera bongwa na mutongeri uriku urori iguru na uthigura ndutongeretwe kwa itonga byupure ya pro nene sana kirembio kiri utongeria bwa Kenya tutubwe kunyangyo tonga bwao era watiri mbuge ya kichungu politics is the heart of getting votes from the poor using money from the rich and promising to protect the two from each other. Gato cedero bara bari ibo kaletu itonga bya bikera itokalete biashara yenu kana nke ite bochumbwa nke siete kero itonga bibyo bunyamali nande twetora na yo kwanto baba kera na iba ijene bayano bo ba defect aho gwe mara beke dirikari nenya eto tenzero ga ba defect da bai so batora betite ojo nande no to batena ngunzi chao to atinda kwa ira ende manya ora mubira yomba ko wake we mono ithirikari no ntore wena all forces instruments of power okay da nuije miunge na ngunzi chiave na isi opposition ile utito shigwate ona ngiki uchikudukite kana da nuije ngunzi na owe urikire opposition inyoka da wije ngunzi cia thirikari utina power uchigwate okay nde thirikari kalitanguge things will work very well ende andike akero murungu watu te okay kuna ana bara bakuwato ke bara bakuribo bamjirite muno maandamano za ituronde barombere kuda bakilukwa na bile na tona CS o interior mukomenya akiuga judiciary ne kwendera na ba muno no tuikuba becha kidogo kana bill kidogo ira babatere kuthirwa bakirita instead bekirwa around 50 and above judiciary is independent na itipatere kutonyera thirikari kana mtinyoriko don't you think CS na kuthirwa maybe agitonyera ngugi ya judiciary number 2 anaba kinyethira bakura ibare maandamano ne teka tukumenya uma kithira ibo barete incitement kiri maandamano zara lakini ba watiro no tuibare yo okay otegera baba inge kinya kiri bicha urokubona nukuona tu na baba umite ki very humble background so the moment CS akauga mbete uba gwikirwa cia kumara ni kidogo sana batere gwikirwa 50 and above what does that mean no to kuriana baba inge ara batomba kuriana 50 yu kuibo baba inge yani kinya bawatikanite pengine nyama tari maandamano lakini kuibo bawatikana on the wrong side of the nini na toka nao don't you think mantezo cha kutoja Kenya ana kinya gitara kwenda kwaya mantezo chao kana dina chao ila nacho I think aso kiambozo kimbere nguge polisi kada CS kwena no ntweno in charge of security iko kwa tabau bagui bakudhokia bakabaite kotini bakinya kotini te business yewe kuga kera bakagitero onto koti kugita era kulingana na ulitoba ule kuona mantu jare wa accuse to na yo and I think they also consider other things that batiuga nande CS era no presenter mtu kotini na wa present evidence yeku koti orojo ne wibirete kotini te ko bwirete go etekiri o irithire no ntuntu kwera yagitare go favete no complain no me when tu ko CS ya go favor when tu ante go favor ko yadera re go favor ne bui inyare wite favor oro kwenda etekiri ne bui no ntu ebwirete go tumera fairness onigan choke mbuge ndene Kenya kuna the three arms of parliament mwakana ndi capture and executive na interior CS alienda kinya judiciary to capture
ituike na rwimbo rwayo wauga bakauga na rwimbo rao. We are happy the judiciary na ni aboneka independent, the only independent arm of the government. Nonto areta gitonga aigitirwa kwagirite, etankia aigitirwa kwagirite, na nyoro kugite na consideration nyingi. Kwa unya ko bana utagana bakona baumete from one beginning no mwaka bagite gintu kulinga na katiba. Nonto every crime nirawa kumaja wankaja nubiri kureda ikuma ngiri 10 mwaka ngiri 50 kakuma ngiri 50 kwetana. So CS nare wakiri nabwiri kwetha kimenya judge aithire mantu kuringana watho kuringana ora kira mwira gweka ebwiri kwewa faini ngana. So atibwiri gutonyera atibwiri gutonyera. Number 2 no bwiri kwetha approve na baibaleo timbi sake matagana beto kabetha betete kemanda mano ithimu wake utikingi na thimu ya kwa mwana nyomba ri ina nuntu. For example, riria bauge TV yorwe bauge yorwe niki kende tikamurike ngunsi uje jirerita nuntu ketha TV torirwe twamba kuona ngunsi ire kuna ikathitambo igaikua nyamwira na nya jenzi ba ibaringire bamwe baringire ngunsi uthimu ambaye baringire mbisa kathirikari tu thingata bau niki uthingata na vile innocent mwana uthimu kathingata no ngi ukomora na yuju okuithagia ibaije kene nontu kethore wochimani ukarura yuju utebaira nduke kunutha nyarunga makayano na baba thigitira atia baba uthithia ngugiu aba tu thingata nabo ni kethe bo thio uchunguzi mpaka menye mpira worogire bae kwa morogire within a very short time na kathingata nawe arora ngo kwa aroko yes kaspo na kethe bathithie uchunguzi within a very short time no to MP kaba thithie uchunguzi bamenya no wathithire mantu yo barekanana na ba very innocent ana betu barekerwo batena thina na kethe nyande wakiri ndeto babangera no Thank you so much. Imatuja mengi sana yethirito yari kiri thirikari nimbona netuko na mutongerio mugongo akiuga imbithiritwo ngiakiuso muno ngiragwa ngwe kwani kusema na sitendi kuuga na ntikujuria wirane bwako na wana ndi mbere tukinya 2027 mawirane jawe chonde jarombete kwithirwa agikira Kenya agakikisha ya kujurua. Do you think akomba kwithirwa agi achievement jo jonde na miaka iri gwitigire na kethira kinyathithia nontu nthiguru thaini kuonekana iko 50-50 kinya kathithi mantu jo nukuona jaka komba kugarura kairi mathuganio jantu urapa mu passivity na promises tiawe kana nukuthogania pengine itakuwa too late. Kwangicokia kwenda kuwa kwe muntu ungi otara au ayakinya morongo itiandri morongo yararitie ni itiandri na teguthikia ndoyo nthema yomba kujurua na miaka iri nontu jamwe teja kuga yamwe ya kwenda roto mari ya kwenda budgeting tukawithia stadium tukathithia mbeca tukathithia tukakanda mwe tukathithia mantu ya nthema yatibwira na yatibwa na oranto wa pasive ba mwetenyeri to kaongo nya akithio rongo bugi thore garuka ndire kagarukate ikende to ka ukweli na kuma nde to ka ukweli kwou rito garuka ndire kagarukate na komba wachibio the better aketha agachibio nuntu me batu turarimu professional turarimu itugwa konekero kuma form 1 mwaka form 4 kwina syllabus ukomba kuthungutho tuthomithwa kinya form 4 ukarivise no tukumwa guruka kero kionde mwizo kabisa twataga certificate ugo thithire ketha no kurukire kwa akomba kuthithia ambie very positive akomba kuthia mantu ya yothe maje waugire then no qualify kuthurwa kairi aketha akathithia thurwe eketha akathia murongo yo ndio yurwe mama mboga mbere ko benefit yule ali aka benefit watu abonda bonda ando bathia abokeri ora ugite na babua then
akomba kurindimuria ito riawe Kimeru kiuga atiri kanyoa inda ke muntu tegwa teumba ku na ndemo siasa uga aretha i president aretha i MP auga bora mukamukurukia kira antu bau akwariria thaiu akinya ndera hambiria kuthugania yangi ona o miunge uga ni uga sotaje gato thamite Kenya twetere tone njera yekirwa na mimenyeke njera yekirira mikaumba kugetekirine kiona bina nditirire ukambiria kwira antu ukuthithia na jara kuga nuthithitie jate kuthithia jate kuoneka na ndiri ndiaria president ni bija kwijira ruju Ndoro tuga kwaro okay sawa antu mweme tho nae na matu tukwe kule kinyani tukajani na ngugira kethira itete lakini akenya ija kama mekete maindi ciao thai. Thank you so much. No tulikuwa time chetu kuthira agenda na ndi twambiririo na uwe bado kenda tuthirikiri na munene urombirire tuwe ndenda ona ndi wariria Miru ya organizing secretary Amiru ba ukio kuona gitiki ukuromba umba ku kana natoka bathithirikiro kuona nikio gitiku vivyo thai ni barabara kitini number 1 bere bumburu mbuge bera ali muba Miru bwa especially members bakupeti nontu indiorokete skulu nyingi na mande jaro kwigwa nkaria ijara nkwigwa members bakupeti bakiuga na kinyakire union ikoira kwina vyama mirengo ando ndo murengo yugo ucita spotlight touch era kumuleka mantu jara jate kuthithika jara yugo yo na chairman yugo twandangira skome yo na executive secretary yugo twa Kalethi Ampuria yo na treasurer yugo twa Kinoti Mungania yo na organizing secretary ugwitwa Amos Mwiti Muthoiri abau bangi nandi bareo gukea gutwika Murungu agatutethia atwendere na twendero ni antu number 1 ngahakikisha kwina transparency tugahakikisha kwina transparency kire utilization ya funds cha union especially issue tugwita ya BBF BBF Burial Benevolent Fund walimu wagita wa chiringi magana jairi no yonekana je mbeca inkai muno kire uni kana kire ugo lakini jakagitwa antu magana antu ngiri 6 that is 1.2 million in a month jakagi times 12 that is 14 million kou na twatara claims ira batwira icho ithithitwe na arimu ria tweta NGM against kila tukona iko collected ukona kuna mambo ya fikiani kwa au tugahakikisha there is fairness na tuhakikishe BBF committee ikuthurora kwagirite nontu sheria ikupetie riuga every sub county ndigwirite kuthura representative wa form BBF committee kenda beta ku manage mbeca iu namba 2 mbugere as organizing secretary ngahakikisha kuri na flow of information arimu bagwate the right information and at the right time ngahakikisha gutena discrimination itonete discrimination especially the last time we under an NGM throughout kumara kupeti yathithitwe wejaga bakabumenyera na bakabu facilitate kweja na guchoka last time yathithirwe partially kwatwika friends batongeriwo kunengero bau bange berwa mbeca itio I will make sure together with the team that we have ukethera kwina fairness tucoke twakikishe tukariunga cukuru ciothe no challenge ira mbonete kiria atongeria bara twina bo miunge ndona akiriunga cukuru muno inya mbere binya kwathora no buru na imbinya na ndina riunga and batiriunga ira ari mubona i problem ile ko perfect and we want to bring
Kuppet to the staff room. Every staff room whether na school representative uroga communicate mantu jare ya affect alimu bau kere executive secretary and the other officials para wale oda i to riboria imbe to bute kwira baba inge batwira oni nteona kanya nonto executive secretary no kara office no gwirite kwithira kiri unga wenga lakini thai nonto twe campaign ne kanya kare onora ntuko chote bale thiuro ka nkoro kinya executive secretary so which means kama twire baregete gwitango lakini ande nonto ba guka ukwe they have time to travel everywhere so ndiuga woni na spotlight tukethera twi available to the teachers tukathiuruka cukuru tukabathikira na nara gukenda intervention yetu tuga intervene na ndi no tutwina mutongerio na atia na kura ikari ngwa mbere iwa kuwa senator murungu akeya guntethia tuke akethera kunoi mantu jau tukwareire mineti bwana miunge na bara tukera tuthuri nabo itugwirite gutethania tuga push kenda arimu batiga kwirwa ringaira mutongerio Kuppet kenda weo service so we need to push na ndera arimu bamero members ba Kuppet oni Amos Mweti Muthoiri I will not disappoint you if you trust me with your votes. I believe I am equal to the task. Thank you. Thank you. Mbere mbia kwaria u atigiria mbuga kanini kibo kanini tukataye mwigire kuru ankwenda bamborwa ari from nati twina school rep ote school etenati school representative ireda ki report what is happening and wathurwa wetokirie tikanya kau in every school kenda gwetha wena information igifurwaga takwira gigi abareta senator Meru ai bwega koni ndenda kwira Meru oni jine kaneta kiba ugwe very humble servants na oni ndejieta Senate senator uria ukuretwo kirindene ya Meru buge twite twina matu ya mingi sana ya uja kwandikana antu wetu ibakwithia bena thina nyingi sana na buge other than rules ira tugaja ira ya oversight ya parliament kwina matu ya ithagua behind the tent iyo yatethagia wananchi for example tukuga matu akwandika ya gucwira Meru ngugi tukona the national cake kwandikana betu tukona muntu wa imenti na andiki muntu wa egembe na andiki mutigania akwandikwa twatatu tukauga Meru betu ibandiki indi tutuona ndi base ndi rutere rumwe tukwenda twithia kura cietu nuntu twina ingi bwa kura na tu represent at the national kikira tukurana rero tukethera ora twina ring turingite kura babaingi tuketha no twina twanya tu twingi na twanya tu twingi twigana gwa naje uju itukwenda kuona antu betu very in each and every sector kwenda gontu kumwana ndute gokona either ni certain tira yuri no na antu baingi betu batketha batino sana inkwenda kuga unda gurwa ketha nkibwatanira na antu bonde twite ngugi nuntu gotethia mwananchi wa Kenya ami mwananchi wa Meru itugwa kwena gwetu kwena lot of insecurity na twenda kwigwa antu babetu bakiaria mantu ya insecurity tumenya gontu kugwa karate itubwi kwira twemenya utonga bwetu ri twitumirwa atendene Meru na mbese ri kwiyari iritumirwa atendene Meru nikenda nuntu Meru is one of the largest counties na ndio na mbese nyingi sana mbese iritumirwa ate nikenda no senator akireta mbesa na ngabana ketha no tumira mbesa i bwega na kwithia gutinandwa anuiji kawaida na mbuge kauna ndi it might sound controversial lakini kambuge atiri gutirio twetha twina senator ndene Meru utithera kimera ile gitikia gavana mata imakani urongo so ni kwenda kuga ndathurana kiama kwa PNU tugaitaniria ngugi na patri ndo kwa ntitha nkimwenja
Nketha kimukosoaga nura muntu akosoaga mwekuru wewe wabaira teka mwenga tukaya tugitana ile ngugi nabo ikio to mambuga oni nketha ndi senator ukureta sanity so senator ukureta sanity agita gwatia sanity senator. Sanity senator. Thank you. Thank you so much. Kwega sana mutegeri wa Meru TV na kabisa mwanya na tubakuthirora mana batu kumakagita kana twambirira na tukinyira muthia jo kibindi kietu ntukwenarua kibindi likana tikingine no muriro siasa ro kujira ntuko cia Sunday sionde kuma thaa 2 na nusu cio tuko mwanka thaa 5 uni tena ungitika nkabura. Thank you so much kinya babu no tuko kugwita na kuja mwathani abutharime no ntukwenarua gwitikia Meru bakumenya jama ingi jara batiraisi na utemtu wira wa kithomo kitiana tulani ntuko cionthe na ingwitikia bakira kiukana kibioribira barachuragia bakuma kudra bakibimenya ntukwenarua unika kwendera tuko kuthongi muthikiria na mutegeri wa Meru TV na ngakwira mwankira ntukuingira mwathani akenda tutirimana ngakoro mamera wendete no rikane hotora kwira gitariro gatukuringa kura tiaku ukaringa kura na nkoro inga kure ku na mathugania ukambita njeri wachepe. Meru re ibuise Kimeru kiugire atiri umeba muntu monecio na ningi gura uga atiri utembije etiri jo ni bwinde tucokaniri mathuganio twaranirie tugitwira ntaira mathina ya gisiasa jara jarumiririte kaunti je ya Tharaka watanira nani Njeri wa Cheupe kire mubango joro muri irwa siasa imoko emo kumaja Coolmont Hotel ira irikathwana kaunti je ya Tharaka ni Jumapili ya tariki 27 mweri jojo mugwanja ugakurukirwa